Man, what's your favorite one? Dozina. Dozina Caroline. But you're on only then I have grown. Don't make a Caroline. Caroline. Yes. Do your protein. Dozina Caroline. And if she is your protein, your friend Marvin. I need the two. When you're feared, you. Uncle School, this is. Dozina Caroline. Then how? Oh, they have me and say, almost me a you, maybe Casa me a you. Almost me a And how? So when you're there, have me, Naman Poka and from home. But I say, always see me time and me carriano. Career bear. Oh, me carriano, me a model. And I play piano as a hobby. Yeah. Piano like keyboard as a hobby. And I baby, I'm a tune. And I be on some as a hobby. Like me, Anka said, Jumanka say, modeling. I'm a person. The catwalk assassin. Obi any say Beyonce. Catwalk. Assassin. Church. Oh, be any say Beyonce. No. Me I'm role model and no me or they ba I'm so when you say the Nimbo. Into our same career. And one I have you see the Caroline. Sina Caroline. Into what dear pa, what dear pa, Yamadema, your model. Oh, my dick, my children, say, so your model. Oh, Mitimissa. My model, Mitimetungum. Keyboard now, so Mitimibo. Piafidina Casagua. Okay. Mitimissa. Mitimetungum. Catwalk. Catwalk, one Antony say. Eh, modeling, Pachonia pen and Betchlim. Now see a nim said, I asked a Chibinashe. If I see if you said it, I asked a Chibinashe, why? My father man comes a Chibichilo. Me, my dear, to me such it. When my dear, in here, I don't know journalism. Oh, say, your catchy, me tree, and a catchy and fun for her. Me tree, American. No, we need school as someone. I'm Pacho, who interview me, you always see me time into my XR. XR, and it. Phone, iPhone SR. Hey, and into many Kibe program, net dear, or no, better 16 about. When you want a big program? Hey, like Nicki Minaj, my younger sister, Peto, yes, and Nicki. But when it Beyonce, Baby program, net dear, or the 16 baba. Only Beyonce, yes, the catwalk assassin. No, you know. Ah, my name is Sammy role model. I don't know. When I Casada. Ah, my name is Casa, Sammy one number. Hey. Your American, they are all gonna have. I tried a Beyonce, me and one, and the doctor see me near me. That's a two phones. Oh, in Kafun. Ah, that's a phone busy. I don't bet you I'm a canna. That's a phone. Now, be so be out of time, and time to me, and some time by a betche. Let me be so sorry, be out before they say yes. I'm found baby. I saw na bana. Catwalk assassin on Swaba. Nancy said, "Yeah, catwalk." I'm Pacha McDaniel. Now, so to you, Mrs. Oh, I know an idea. I made the three sisters and sober. Why? And you better him to pa. Gifty mon sober. Also, to you, better pardon. I am a question, Mam 2 inch low. I get that, and your man, my Alabama, who saw a musician and a musician, so sweet him too. The new Ben of a child. Ejanya gong was the patience back at you. 9 years, and I made the mini grow. It's so unfortunate. Right down to back at you, God is recording. And Eric comes back at you about a more cow. This is the small bar. Gifty on so be a pentin and may into one so over. Or regular a fan Uber too. And then you and Junior, Adia cheering, Marison.
And from my boy, you're a shrine. The check your mother, but get more, and more guarantee, and more frizane. And then I'm a yaw, and Yamina don't matter saying, I'm so. Let me say no. And then I pay texting on what to tell him no blood, no glory, or more penekuno, or don't so about who be why we protect him. See, and you are to your hanyama. Oh, my enemy and Junior. No, so dear idiot. Oh, madam, oh my God, my umbrella, Ella, yeah, I don't know. I mean, yeah, why? Beyonce, I won't be answering you. Bet me, I will be a mammy. Beyonce, name your bear now, pay. Oh, I know, Mammy Bopa. Beyonce, dear, but some who dear old bono, none come who dear, Mother will be mammy, dear, then river. There be your person. Oh, that's such a but I was such an I mean, yeah, you are, that's such it. Then it's all for some busy. Mean for so, may for so saying. We are more. Then you might open our see me, Shaman. I may so I owe them each. Okay, can't talk as I say, no, I think you need be a day. Momboami. Ah, we are mean yet. Was it one animal? Beyonce. Beyonce. One I did God heal her but one patch of me, you are me, Joseph, Madame, more in the piano, more post to post saying. A day, almost a day. I let some yale. I don't be so yari. Beyonce, your bear pineapple. Oh, dear booby. It be a name be a winning. So about 12 nights or better. And patch your men make them who are no but you think. Here we are. We know. Catwa Casamanum. Moi, Musha said, dear Mane Cronoa. Moi, move to me a bois. To see the one and what tea and wine, make a cabby business here at Samaba. Where you are dreaming, pa, ya drink it to her. But Chrebby Palma, maybe to us, Mojua's ready, more but true. But now, shut the no dimatamo. Oh, Madame, shouldn't do at him. Oh, I am a coscumania below. I am want to say. Na, all can walk in, you know. Mister Daddy Cratama, na me should me testing her son or Tikoku, or reading perfect. Me man, a story be a net or bra for ye, or bra. A fa, China ni about a crabia or more aquawuno. It is. Mano, all kind of but you be a say free by ya. Nyale, Mr. Point of correction. Unyare. Do I say the Okasayama? I am a casa saying. Okasayode. And I am the same dimension. Okasanya do. Sir. Then I'm a man casanya then. Okasa say. Said the old Cassano and sounded to be a BBI boko. Sir. Yes, I am a cassa. Entire now could be some mammy. So nice. Better one dance ye pee, and one dance dear me and Cassacra, dear Medema Swati, dear Medema near whom a pee. Juma. Juma pa ena de be na mom ansa na no meka se Dr. Dawudu ankasa nso ba o bedu asisi a nti ono ankasa nso ne ebedi nkomo ye pa okay na be na nsanie ana metibom so he ya na to sana ache konyo eja obi epeden na obeyi masitire nti oba wie ye eja ye ne di nkomo ana wo kire se na nsan ni sisi
oso oje ne ho enye na bia otie no ai eteja oje ne ho enye nti o kan nam so me wo ointment bi wo ho ti mamma bi na fa twitwi na hwe ade na ebeboa wo ana me bo aduro di nche nam kofa me amedie o ana me kofa na me de ma no oti because meje ma ade mtimi ameje ma ade kwesi o we no oti bi no de twitwi ya eja twitwi ya no koye abo anwumre be 7 to 8 mu me ni be be tinu atoto tomano aba krache aduro na ade ma me no o se e friend se bi o na me se e friend Dawood ointment and was Dawood ointment menya bi ato we fa na mchen so okọ pharmacy bi e wo ha mpotem ha obenya bi ato na mom so opedudu atudi ana me kire no so okọ wa hu bibi anko ansa me bu se edrobe na adama etina mo capsules ni bu capsules ne de 360 no na me no so bebere bia ana me de ma ne se onye no no onko no ha nde onko gina ointment de akaketewa bi na wo mtire no me de bo me ho ban e kwa dwuma basa na jam de atwitwi no matimi ada na papa na nijie bia ene se ne no si ejina kwan mu ho ka asem no ho se wo hu bibi o se ne no ejina kwan mu ho ka asem no asif se bibi esi ejina se obi etwa na oduadu na otwa na hwe obi adwuna otwa na bibi de na esi ampa papa na ni age a wo ka se de wi ana ne sisi no mu ka wo na ka wo no ointwe no di twitwi ye no anam se na wantua bi mpo na wo ka ni sei na se nyonka wo di bi twitwi na wonom capsules ni bi ana wo sa di bi tua ade a ene ke be hu ente na bomodia na pa bi to obusam se ne board an anam so okura be 50 cedis a obenya mienu ni nyina bi ointment ne capsules ni na e kire wo se ne Dr. Dawood o ma na ni ku na aduro no ho ekire wo se de wo manani akọ hahamane no brana wode ya aduro no wo manani kọ hu da bia wo hwesa abri bia no se enso ya ayenye efrise de bia me ka kan no si herbal department no mo se aduro bia kura 99 medicinal properties enti se bia okofa aduro we haban we ya e bia okofa champon no nim se bia sasa ya de we ye nim se ye so nyina ya de sa na so ebia na nka achempon no wo dia haban bi ka ho a betimi amayafu yade na kɔ ne ntem eno na Dr. Dawood nim eno na masa aduro ne da wonwaso me se ahaya bia metia ekwa mu ho ekwa Christian ho me se na se woni se okakire papa igina ho anije bi aba ni mu ni ade kakra me ma na okote de srasa meje ma de onye se ofa amuani na ofa ni na de anka ba na anka bi abeso am potem ho mesrawo eye Dawood ointment Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood 360 capsules ye mo ne mra ne se fatwi na beko keke udi twi a ebe ye adwuma mesawo bomodian so bepe bi na odi atwitwi me ma me no ma moye maso madwuma na moye nokura ni eden de bia me kan se kwete se abo abobonua se wonua ne na nka beto akuma bia ma na fiso ye owu adwuma mesrawo ma me fo itimi sori ahomedache ebi wa 2 am no asori afifie no okọ ma bia me ni omukofo ba si bia na ekonkran omkosi won kokọ na wohwe tam omfo ye na kai kosesi konongo na womoni abrese omotwen se adwadifo omukoje kohia niam bi e won kokọ enti driver na delay omu na hwese no mu bu ofu na wa sorry 2 am ekwakohia niam me pa che na djuma no ye na eden wo wi o sa beto swamedwom race course je ma me papa me srawo anajo 12:1 obekọ so abedwom na obi abeduru ho oba obedwa amu ho no miensa obi adan niam no so fi na kroketo no ma de aba bedu ya sei ma me se ba bibiara wutie mi fi biara ohia Dawood ointment Dawood 360 capsules anko wakofie anwumre sei no bo modern na nom capsules ni mienu na wa da ho am ye the ointment wo dware awie no ye de massage wa beti wa posu usisi ye de atwitwi anka be ya anka wa ukunukura na ye kama se wonu a de atwitwi wa massage usisi achi wa chiri bramu de ama wa de sane na ho sa enti ne etefa so na atefa so ni nyina ka ho magro ne ye de afo be wie no watimi ada de beti no o so de ana watia se cream eye Dawood ointment Dawood 360 capsules oya taxi driver oya truck driver mo bra pa en na titiri mo so mo fa kwan bone so asante mantam hase amutwi ka
akwambɔne kwani bua dane apilike ene mama edu zuruma na eze kwa akowu ekwani nya akora di wachi ne wayera yentwe nko hwe no police station wo hye potholes mu mesrawo sa nkrofo na mutwi cars wo so ni nyina no uhia Dawood ointment Dawood 360 capsules e wo kanum ukofia fa bitwitwi na nonnom capsules ni bi ononnom capsules no now the ointment ni twitwi na hoden ba anopa fa bitwitwi anwumere so fa bitwitwi mesrawa na nonnom capsules ni bi ni yanhwe ade se osisi na etia ko baabi no nipadua na etia no ni yanhwe de ebesie na so wachiri bramu na ka wo bebrebe na hwe de ebesie onfi na ya bebrebe hwe de ebesie osisi ma so bebrebe hwe de ebesie eye Dawood ointment Dawood 360 capsules me pa taw unya bia edise onya bi ofie number ni nie 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 sabre de Dr. Dawood wa ha enti me pese ono akasa so eto so e ma pa ai papa we wa doro se waka no kora nyame anim ni akwabna me hye wo se ai Dr. Dawood ya mokeka no wosam di ai adro chisi yedro papa adro di nyankopon de bi adom no nyame achenade nyame de bi adom no papa nyame achenade pa doc akwaba na ho ye de trade ampo nyankopon adom de aka na me de ene de me hu se ahode ho pa me amehwe wanim a me hwe wanim ati de wanim pa Doctor we bad pa so wanim sam de ampasa mbe wallahi minka chai minka da minka bia manka so wanim kana mamenka mo bi minka dog na wanim se ye ka maame bi wo baabi a mete chairman de wo kan wono de boom prekope ande o kire baabi a woti nyina na mekoto your friends me say kata cheme ti me kwa kotodru me na maame ne todru ya haya so de baabi a mete na o pharmacy wono ade a so pe Dawood ointment ti man no koyi ba ko si no de bi so o si da bi o osumu wo omu wa ibi aya na ehemu a eye pack otimchema otide mepe pack na osi ehemu nsi osi na enum otimo sheda pack na mo de rubber boom obi ho on say eno na ope omo kan bi a 10 no ma boom sa na onu bi na oso no bi san se mana aden ti papa no ko hwe na nim si no nte onu bi se jehin bi na opeto ochi wati de odi ba ye no ne pack na bom no na me se me pe na kwa no ko yi ba jem to se de wo kana ya package ni sana omode ade abom aye ne baako ana mbuza nzema na ade okoton ana o se o dabi o se de mabi wa abruchire na baako betu afri ayi komase ya o china homache na se de ne ba na tia man wo ne ba baako omode kwa abruchire ne ba na ka chen so ampe bia na dua mfa nkomata ya abante na mfa nkoma ne ba na hwa ne ba de ode be ne nye ntina na dwo no all try say oto no de akoma ne ba amode akwa abruchire akoma no like edro no nyitsa nye Ghana nko won amanfo atenenka because bi gidi se na onyusu bi da ko nka se won to bebre sa amfa mre no because won nte mutwe esi wo mo weda no nso mo aye basabasa mo hu de ne emeko edro no ko akiri secret ya na da bia mbusa amanfo pa hu ointment no je no de ye special de bi wo mu ana because o de sra enhihye bibia enye dende ya bi de o de sra wan hwe a dog me ka meja o de sra wan hwe abekwa kwa horo ho o de nsuo nso kan so ana age nsemo ebi de ya sabka so de prunkusie nipa nso wi de ente sa o de ye de ka de sra ho kura ye ente ya obia enhihye sa bibre secret ye den Dawood ointment Akwasi Boafo me that's it I'm in charge for Dawood ointment and then Dawood 360 capsules. The woman is about traditional medicine. Me ba me say na me nua Akwasi kuka say haban bia possess about 99 medicinal values ubenya efficacy no tete no ho ye na nanom na obi pra
send the baby ebu and I send the baby any ya. Now the omo yen say mo fa enubran no wa yam. Ida so won the best raso. You say ya wasa the wasa no. The wasa so. And I say wonom kire no be kire. Na mo kire a aduro no kakra na ye adwuma. Me trance no na me hu se no yem famra abefu nimdie mu. Said ye ya tete no ye na no mo bopane. Jibril no. No mo bopane. Obi ebe bi ye ne ya. No mafa blade. That time cra blade cra na ni ho so. You wan your mo de sika mo work tuwa bi. No ma tinipa no bi anensa ho sei. Na mo de ba. No ma ye aduro no ma chia ma na ye boto. Tuntum black powder. Yeah. Na bebi a moja ni pie ba no. Na mo de ayem. To mo de yemu a ebe fa moja akwan ni mu. Na moja na fa no. Ebe ko. E de ewura ntini ni mu ko. Na konsoto. Na ko. Enne obi yara ye ne dey. Ya de do fam so e bon pande. Tete no mo pande. No mo. Tete no na mo de aduro wasa na mo de aduro kire no. Na Dawood say ene te sa dia so mo so adane na ba befu kwan so pane ebo ba befu kwan so de bibiduro no menso me fa bibiduro mra befu kwan so ti me trans nimdie mu na me hu say metimi a extract values the efficacy no e won haban no mu no yes nti me yi sa ade no wie no de na me kwan ben so na me fa so ani pa no de be ka no ho a e betima ye adwuma ene me mfa ye sa ade ti me de ye sa ade no wo de aduro no kan hu sei ya enyenku no hyehyehye no a ewo mu no because me ma eno dɔɔso a ama sa akɔ back to chemical yo de ma aduro no ye hye ne ye chemicals nti ye hyehyehye bebre a enye no ne kɔsa yade na se nya haban ni bi na ma ne ye hyehyehye nya haban ni bi na ma ne ye hyehyehye ewo chemicals a wo de fra ma na ye de sra ne ye ho dwan ye no yes ha nti eno no enye no ne hia me eno hia na mum aduro no efficacy na ma twe no kwan ya betimi afa so awura redie nim na ko wura ntini ma wura dompe nim no ene ne hia me kese pa ntina obo se ebi hyehye pa nanso enye herbs yonku a libiro ho hyehye haba bi anim nti Dawood no ye de ko FDA no Dawood herbal ointment. That's right, ointment so herbal na ewo mu no e kire se herbs no ne ya extract ene ye ya extract no nti wo de sra ho se ya o fat say 20 a obi ba bi bu na wo pese wo kire ma ne to a wo tu 20 no na se no na wo de na haba ne ka ho na wo de famusa e ka ho na wo yam na afiye na wo de kire so a dompe no ebeto a correct enti say 20 no wo nkun no mu a obi dompe bu anase ne dompe mu ye ne ba bi hwan a ye de nkun no sra so a 20 ne bekum 20 ne bekum na akoya adwuma no correct on say ye obi bi ti say sesadua sesadua no say ba say obi ntini mu obi ba bi ebu dompe na bu nketen ye friend Christian ni sata no na ye de kire so a esan hyehyɛ dompe no back to normal na atoa no ɛna sesadua no so bi wonkun no nti wo de dompe mu a wo de ya nipa no ho ato okay se sa be hu say na sa wedie no ansa na duro no be kɔ no ɛfa wedie no ansa na akɔ wedie no so tɔ so ye na hana ene ebeboa ene dua ben na ebeboa ma wedie na tima ye kama ye won haban mienu ye wo we dua wusu ene o mfrɛ no sempe kesi alata ena karika papaya bofrɛ se wo hwɛ bofrɛ si wona so aba na ba no ho ye troto karika papaya on say shem kama ena wo be fat se dua wusu anase yam dua so obi kakarire to akora tirimu a ye yam ana ye posa na ye de ayem na ekɔ kai pa yam to obi ho a ye posa na ye de ayenti na se yam dua na ma wede na ye de asesa ye kama ene me nkɔma ne sa haban mienu we mfa meka ho na nsiesie wede no na fe 20 no ene sesa dua mmowura dompe mu ntini mu nti secret e what Dawood ointment mu ama ne dwumadie no ayɛ sonko a ebi no mo nte ase no eno no e de na ba utirim e ma wo hu je adiwe ni kaboma we ka we yeah dra traditional medicine the most important thing a combination of herbs no kwa fa so akekan haban na bom no won say wa haban bi wo ha esaya ewosa bibi ti say a champo eye kuradro obi a sabi okuku aye na moja pram no a champo e ma ni twa ena say wokofa bibi ti say we duamako wo fa duamako a eno nso no eye osadro
but all the champion no be ka dua mako no ho no mimienu no na obi wo osa na de mana e be te say wa obi wo osa na wa ko no painkiller ko bre ni kru okay enya won wase esusu ani ade a champion na ye yi say na eku koko yeah you started no na de pepeto bedru toilet wo say champion ni nyina say ho nyina amafo agwa ni nyina ma ye nananom nimde hwe pepede ewo eno so sa pepede ewo say what the pepede ewo etwu a koko mfifiri to da because no akrakra say some paper mo tambia bakra ba what are the brodia brodia say ya koko efifiri to da obi a koko efifiri no nso a obi a kwaje nan so na moja ne to no roba ye front ana prolapse okay e roba on say brodia ye mu ba ko bi a tutu abro no firi hu a e kokko amehuna no ha o de tujam na hia ye tuntumu a na wa ya mama na ye powder fa friend kuto kokko no roba now the piano wo the piano ne koshim e roba bi a now the aye asawa now the piano koshim eno ano no betwa no kra kana shima mabiu wow the combination of herbs no na ya ade ehia wa bidru no so no wa obi nso betimi de no opirawo yes eish on say dua kra esi hoyi no e wo dua bi wo ha na haban on say utimi de sabe dwan kwa adidie na nwan no kwa adidie no owa bo se ba ko su ba ko yem kra na no ko na ne yefunu ahye within 5 minutes wo so wawu ko wire bi awira bi na wakɔwe yɛse wakɔwe osa enye osa ye wira bi a memodin wa eni wira bi nhia wa wia bo sa wira no a wakɔwe no sɛ wotu ne hini no a obi sisi ye ne ya otime no anom na ne sisi na gyae but na hahan no sɛ ka wa no a wanhwe a 5 minutes round oni obewu eno akora no sayade esa kum sayade bi e wo good side bi a bad side okay nti wonim we nyina na wo ye aduro na ma waduro ye no easy okay simple nti na Dawood Herbal Hospital ye dey say we nyina no enye metumi na mum nyame adom arakwa o de ache me nti nipa no ba ye de mana no ho beto okay doc me fa number ntu ja opani mi frame na no pay e wo Konongo Odumase na dansi odi ye no me gina phone no so saa na so opani o say ni sisi achia to the extent say or the poma and nante na arehosem no say or so refri ne mpa so epia bonten a abere bi age se poma no etwere mpa no ho no ote nani a no aye kakra som no de no na we na last week obesop osori anopa obesop poma ni na poma no free tough eka say ya utimi si free mpa no so enante pia bonten no o say di ne be 3 hours no so dem bi eni ho na anwumre otiesi ya na ye kan Dawood ointment ene Dawood 360 capsules no asem no se mesoma me ba akoto bi no maso ahwe omokoto aduro ne bre no a o start say onom Dawood 360 capsules no the ointment ni twi onom 360 capsules no the ointment ni twi edi 3 days no anopa o sorry ye no o se watimi asori atena mpa no so kaish no se there be na metimi asori obra me ma bi enkram nti o make attempt no asori wankopoma no ho no no ankasa nante apie we use aduro no na wotwe okay utimi nante kwa bonten obra onkura poma no wow asisi ano ne sisi na achia no nyame adom ene Dawood ointment ne capsules nti watene na se me betena afidie so a menka ma obia nte se opani aduje mfi a wo Konongo Odumase na obi anim se wachia no ne de watene ene de watene o pawo bacha number no ay 0244 88 64 37 0244 88 64 37 bomodian say obefre na waba mepachew oba Dawood Herbal Hospital hodia ye wadwoso krapa Old Metro FM Danuma wo de onya du adwoso krapa pepepa unu krapa pepepe oba na waka Akwasi Boafo ne say ubesi wo baabi akane na Metro FM wono usi wo kwan pe hwa sa Danuma ana Dawood Herbal Hospital wo bomade so betimi aba na wabaje ayarehwe because nyankopon di nubra ne hahama adom doctor misra bomade so betimi aba bra beje ayaresa ene obi frɛ miss eka kire me say me pese obusa Dr. Dawood say o se onya accident ama de bibui
na sɛ ɔmo hwɛ no hospital wie no besi ne no ne nsa no enye ye nti na ɔsɔre ye no opagya mpagya nti ɔpɛ so ɔba sɛ obetumi ayɛ ama na anam so don't worry na me ne doctor da obehia nti meka kyerɛ no na waba abagye ayaresa aha sɛ yɛ sade aduro wasa so na ntini no yɛ mmerɛ eduru baabi nso a wo sɛ aboa bi a yɛfrɛ no python onini ɔhu ne srade ne wo on say yɛka traditional medicine a ebi nti ase na yɛ brought it involves animal parts nti onini srade ne wo mu no ekoba sɛ dompe no ana ntini no yɛ stiff saa o de sra so saa ego no okay ɛbɛma na tini ya pagya obi wa na nan kra no ɔnya akwanhyia pɛn ɛma ne nan no mo kyerɛ ɔmo wie ontime nkoa mu bio ebi nso akoa mu nso ontime ntirim nti etime de saa onini srade no ɛde yɛ ma no saa na ntini mo ayɛ mmerɛ na watimi atene ne nan no nti traditional medicine no edu baby a yesua ne yie yes yesua ne yie si anyame adom so baby a yewura mu akoduru no okay yebe konkoden adi traditional medicine is yo yes mama bibidro wonu se me hwe Ghana din wonu se ye no bibidro sen eduru akadenya 70% of the population no adi bibidro ampo so what I say the only thing na high your traditional medicine field no processing and packaging na minim say your KUST Nguchi Center for Scientific Research into Plant Medicine so yetimi awura ho no with the help of Food and Drugs Authority no processing and packaging no I think say akra advance but for them to say GB atumu ediaba National Health Insurance Scheme no so they no ni be the say I think we are working on that yes and everybody no on say hospitals be brave no no ade bibidro no ebedru baby no enkoye say ebinom nemom hospital bi abeko bia na wait to make your choice na drop me call Shanghai say what traditional yes China what traditional medicine hospital eso sen konfanoche eso sen kwalebu yes bibidro for Beijing traditional medicine hospital eso sen konfanoche be 3 times Associate Kwalebu, Associate 37. Yes. It's a much bibidro na to. A much bibidro na to. Nti ade nti na ye ntime ye. Na minim say brepam ye beti. Oko Kumawu Government Hospital so a bibidro department na hospital pa ho so afeye. Government Hospital. Traditional medicine. Nti e kire wo say sisi ano Government Hospital omo bo money. Pacha number no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 just so krapa old Metro FM denuma bomodin ase obetimi aba na babeje ayaresa na me ad mo chana metranse chana betena se se akra de ma ba transe de radiase de radiase wanya ni wa yibi pa position kese bi a de ama wo ga ya se kama papa nyame adum new appointment bi sa na yatene Madam Nte. Ayo. Many are but to abaka no kra kira me. I want it. Ya ma position foforo onte. Onya ni position. Na me na dum. Bo fe de wanya. Na me na ye. Na me na ye. E na baby a e wo no so na ye. As a board member of plant medicine research. I think so. So you're board member of plant medicine. Plant medicine. Say ono ane feel da but I say obi a onima bibidrum mu no me kan bibi say dru bra ye be sorry na ye kan e ho abomu na ye akonkoden na ye de traditional medicine no akonanim say be ya o my Ghana be benefit every mu na Africa be benefit as a continent na ewiase nyina so be dey e be dia tum nti ye nya timi adru ho no na me ye adum ye be ya famudi ya betimi aye ama o man Ghana na bibidro afane ntoma pa afra amen ya na ye kan say bibidro na me nshira aya bibidro traditional medicine aya de na ye kwe na efia dai de na ade jaye no go bia na obi yare ya nche na duro bako ka uche obi duro bako bia sie ko weekend aduro bia no e chen no fo o say
no crap. Ti yenya den. Be ma otanom no for ntan. Nufuo no yenya ne den. Tanom. Yannom. Wanom po na otahwedi. Otahwe. Me dia me penenom ne se ne so no. Na me sa ba asem no. Me de nufuo mum ya me tam penenom. Bible me ye good me nche dan ni. Me ne so no ya me fesin no no. Say Bible mu. O se den. Ma obi yare ya. Na wa ye mre pa wonum de aketesi ya bi begina. Nya de ababa pa bigina David. Ya de ababa wa bi be hia no. Aha bako front de ababa. But Ocean di Ocean no ne Ocean sa na akora ho aye din. Chese nufu ne ye papa nufu. Nanti sa akora David hwe nufu. Na de obenum so ne le. Da kura ba se. Meba. Chese nufu ye. Nufu de ye. Ya num. Na ye wo Asuba o yire kura pokua kura so wani. Ai. No yire pokua ma so wani tie ne nufu de ye pa. Kitwa na akese. Nufu de ye. Onufo bia ne de ope. Wo pa dia wa. Nufu de kese na ye. Kase a na kitwa wani na ope. Ai laugh baby kana kore. Me sha no. Wa wallahi. Dem ma me de titem na me pe. No. Opa kakraka na ope de ya chiti no. Ye mu adu ne de wa yo. Dem ma me de titem na me pe. Do mu adu gina chire ne wa sofra na chiri fra na wa comes 64 37. Okay. Eno no Dr. Dawood BBC location. Drisso Krapa. Yes, Drisso Krapa. Metro FM. Dine can be na wona. And Dawood ointment, Dawood 360 capsules there. Bia obeko bia no. Edro ebi ho. Edro we na akwa bi pe bia to e bonsu kwanta akura bia se. Wati edro nkasa ankrofo di ho adanse sa nti osore ahomache na obegina kwan ho din oteka no. The driver ni twem na me odinga bia fatwi na ebeko. Fatwi ho no stop would car no. Driver ni jina no say Dawood ointment no say Dawood ointment no say kai and they must see aduru no wasia no obo to apache wonya bi ene de wasia no o ma no nkoda eno ano no osia na na so age wo de e duro 360 capsules ana 3 ne ointment no wonya bia ebebo papa e adwuma senkonya usisi ni mu nyina se koko mama de wo sa hode aba pebi na emwa ya da doctor say sabrede abuse ya ba fie na papa bi si na ya bi enne onya bama akom ni nyina atede ni so na bosom ni nyina no afi kwabre so je man nche bio odo kra ne kon no safo be kom bio papa na ofie ase ye ne no e ba be din komo na ya bi si omra na ono kura wabre ni akom do betima ye bia no onyi mfiri on fama no na ye ne no be din komo kwan be so ana obefa so na waso otutu na ya bi na kom e de afiri so e be yire o yo ye kwadi komo kakra e de afiri sie de mpon se se akromfo aba no de omani nsa de omadi ama afi de aduru nyankopon fie na no ye kwoti ya yi konongo mpatamo ba bi o se hefa akromfo no aba wura ho no mo koya o makwako wa sori dan nani asisa demo instruments nyina twene hwanwan guitar yo ya fani nyina ediko omo nkoton no mbende omo kotia so Oma fa Bible nyina ka ho. Fa Bible de kotia so. Oma fa Bible nyina de aka ho. Na de kro no ben kwa ne say ba doctor. Okotia so le. On we de on koton. Ifa cho nkremu e da gina so be ni be din ko na nkremu form so de dem. Akrofo timba ho be sa ne masa. Mahunu bia obi charge the phone. Omo timi atu. But as to say omo boru ahoko so ne ma na say nkremu dem kra de na o. Ketankwa hono kre bosoro hono bosoro ene mpaboa microphone na wakako na mpaboa no nzo mpaboa say na de ewura hwa na eye ujagu abonti tuba sa na ushu na ye de kwa be ono se da ba oba be sesa na mpaboa na wako eno so bi taasi obe mpaboa nkwa na obe pe ye fe no ayi ko no ayi ko but say o se da kobo na ukwa wunya hwe ni dan ni no afa ba ye bo wura so dem say ye kofa ntwene adai fa we Bible ni we mo fa ni nyina na hwan so na ekwa akoto de wakwa kwiria no eno ni asem no osofo bi so na ekwa akoto ana eno ni asem no
Yoko Wiano. Also for no Kenya Messamuna. On the Kotosan Manana. Where's the instruments are? Ubeti me kasa odi si wa yente debi ofa gugu dem dey obeto ma sorry nti asori ibe wi asori instrument dia koma asori fufura omunso da omani je beje yenye instrument fufuro eno so nya no fufufu ne bonye de te said we head akosto akoto no ne bon jifa no atam no de ko nyame adom o be kan se nyame adom yetimi ato instrument oh okay yeni nkoma kakra me ne eda ya twetwe nkoma kakra eda me pa chaw anyimre so tebe kan me mo adwo opani kase meje so pa ya die adom na mo mpa ebo nyame mo buru hu ntime da so tenkwan me pa chaw eba ne sen yesi esie ni mpon Church of Pentecost. Akromfo aboy urama sorry dem asesa entwene ne niema ho nyina de kɔ obetima kyerɛ mu na nse de eba no opani aya no kure anadwi ma woni watiefo nyina adwo adeba pacha no ama no so kakra ma me yo anadwi de me kan sɛ me ma woni watiefo nyina adwo adeba asie ni mpɔn Church of Pentecost Makin Assembly ehye kwaso district ase na yede yenka bi nshi manra nyumra ne yakoya asori apon ya ba beda na yawo obi a oda eho ehwe ye local ho mayen na nra nyumra no na akoba se wase ne ho dodo no kakra nti wantumi meda dan nim mehwe ho afia no pa we ebo efia da bia no pa no nso bremu no yekɔ asori dem ho ekosom ekɔbɔ mpa ye don hwere baako ya na pa ye bo no nso na ese ne yenkɔ na yenkɔ bɔ mpa ye koduru hɔ a yempoma no akromfo aremfo abebu mpoma ne baako afa ye machines a ye de ya asɔre no amplify ne organ ye kan say keyboard no ma fa no nso afa ye microphones a ye kasa mu no o ma sesa ni nyina ka ho edekɔ na opani nye we ne de edi nkan ya asɔre na sie ni mpon ha ne ya chemu mienu baako eye Makin na baako ye Mount Olives no no wo akina kwan no so hosa omadi nkan akɔfa ɛhɔ de dada na ene omadi aba yen ya ha eye Makin ha nso abefa ɛha de nti opani se obisa ya ne nkyere mu eno no Pentecost ni nyina mo amasoro Pentecost kro no a me pacho ni nyina ye Pentecost asɔre na ya chemu mienu esan se kuro no training nti nti okay me pacho mo am Facebook no mo betimi akɔ Facebook da me pacho mo sorry dem ho nie me pacho said the hotie eno no ye hu se twene bi si wo no na ti wo dada na se de kane na tie no sa twene ne de o ma amfa ye twene a ye bɔ no na o ma amfa o mo fa amplify na ana omofa organ no anase keyboard no omofa no kan ho ana afi microphone na de ye kasa mu no omosesa eno omofa ne decoder ene ne nketo na e ka ho ni nyina omosesa ni nyina kan ho e de koi asonda ne ene si wono me yahu na ekwan ba so because yenim se mo de nade nyina na ajeje mo sori dan no ekwan ba no mfa to mo bu ani sa obehwa se ohwe kweni ma abahu se window no ba bi o mobu ye no ya bie window na to hosa na yo mo ye se ye wo blocks bi gu asore ne nchen bushafo mo ko Facebook ana ba bi o mo fa wura mu na wo ho no nti ye wo blocks bi wa asore ne nchen sa nti o mo timi bie window no glass ne bie ye no ana o mo fa block ni bi ade pemo meta na ye dia ye boga proof no mo de pim no ko inside into a why blog ni nyina ko good dining ana mo etini pagya ye mo wura ase kwasesa sa enyoman na adanti na enra nko a obi ankoda sori dem ho no mo etimi ba ho no yen kasa yen nim die mu ne yen ya dwen mu se de ye ko gina edem ho ko dwen ho ne ye hu ne se omo ye emrantie bi a omatete nipa na oda ho no ache efise ye kasa ye toto nipa na no de all kan se stoda oda ho hu se nkrofo de torch kra be hwe empoma no mu
ɛkɔ dan nim sɛ ɔmo behu sɛ obi da hɔ anaa sɛ obi nna hɔ nti yade a ɔma monitor nipa na kyɛ nti ɔmo hu sɛ ɛnura ne deɛ wa ameda saa na yehu no okay na nipa na ɔda hɔ no matumi approach no abusa no ana sɛ onye wɔkyema atuhu akyɛ adwuma bi ne bi a wɔwɔyɛ mepa kyɛw saa pɛpɛpɛ nɛteɛ ɔnyɛ obi a yafa ne sɛ wɔkyeman a yɛtua ne ka na mmom ɔyɛ ɔno nso yɛ elder wɔ asɔre dan mu hɔ a nti ɔno a na atu ne ho asi hɔ sɛ bra no ɔbɛba abɛda hɔ anadwo no ama yɛn na sɛ mpakyɛw na sɛ dadeɛ mi bɛtumi aka sɛ bi a wɔwɔ yere ne ba ne sɛ bi a ɔkɔda ne yere nkyɛn a na ɔso atu ne ho akyi tam bɛn na ɔbɛkɔ akɔda ne yere nkyɛn na wafiri hɔ nom asan bɛhwɛ asɔre dan no so ɛyɛ nokorɛ sɛ deɛ obisa no papa na nokwasɛm ne sɛ ɔno a na firi n'akoma mu sɛ ɔbɛyɛ saa adwuma no ma asɔre no nti ɔba me ankasa tɔ da a mekɔ hɔ ɔmɛda hɔ ntɛm ɔbɛba no bi wɔ hɔ a 10 o'clock ansa na waba saa 10 no na yɛ sɛ ɔmo fie wɔ asɔre dan no ho no saa berɛ na ɔmo ahɛ ase yɛdeda nti na afei ɔno nso aba na ɛnora ne deɛ ɔka sɛ ne ho dodo no ɔyɛ asɔre pɔn yɛ na ɔse ne ho dodo no nti no ɔbɛkɔ fie akɔpɛ aduro bi anom na kyɛ sɛ wada fie nka ɛnɛ mom deɛ ɔbɛba abɛda hɔ ɛne sɛ fofie anto ata ɛnora na wɔdan ne ho na na yɛ sɛ ɔhwɛ mu a ɔmo bɛfa nneɛma no yɛ nkurɔfo a ɔmo amanita papa n'akyɛ nansi ya asɔre yɛ bia wɔn kora de yɛsesa wɔn instruments ɛwɔ asɔre dɛm hɔ nyinaa ɛde kɔɔyɛ adan na asɔre sɛbi mo ntumi nyɛ nhyehyɛ bi na mo mpɛ sɛbi security proper security bi ɛma no mɛhwɛ asɔre dan no so ban because minim sɛ nneɛma egu asɔre dɛm hɔ nom no yɛka si yɛka ɛboro ebia 200 million nneɛma ɛwɔ asɔre dan mu hɔ nom a mode yɛ nnwom mode yɛ asɔre bi ɛkeka ɛkyɛw nneɛma no boa 200 million kura bi ebedu ana ɛbɛboro saa na yɛbɛgya no saa sɛ ɛfa no sɛ bi ɛhɔ yɛ nyame fie nti ana nyame na bɛbɔ na adeɛ ho ban papa me da ase na ɛnyɛ saa sɛ yɛnim sɛ nyame bɛ ɛwɔ mu sɛ nyame bɔ biribiara ho ban deɛ yɛn nipa a yɛnam nyinaa nyankopɔn na ɛbɔ yɛn ho ban but adeɛ biara no ɛyɛ sɛ nipa nso ɔma w'ani kɔ ho Jese jebe na mo yesi sie. Pa na ye me president no oni ho okọ meeting onyamaye na ye district pastor nso enyamaye. Na mu na enye wa kire no ba bi o mko bu no me a me ne wo kase makọhwe ama yesiesie ni nyina san ye ne se de na etie dada ne kama. Nti sie me twen se ye president ne beba na ye sofo nso ebeba. Na afi yahwe na ntotoye bia sese yetoto de fa ho no yetimi atoto okay yebeda se na we de mesre se de meka no mompe security sabi ombetuma boban ene mantie mienu kura ya chede yom se bosumi bia bia yeti omo kayie na omo nhwe ho because sabi enema we eba se ya asore mana na yasa de ohaw ade abetom so omo a na ebeta agis kade afiri omo no bi kura na sabi nan no kura de obroni bi kura ne munye enso so nyame ho donti de oduko to school fees so wote so kakra na yer goto asori instrument ana kura pa ti eda ebeda sipi wai yo beja enso me da masipa eda si yo bye edio ede papa ise kro no na koso ama afede nyame fie kro mo mboda o hwe udi agro yebe wia wa ma wa nkasa wo ba o yembe hwe se papa enya bete sa krono na do so dodo too much ye wia ko wia sori den bo wura sori dem ko fa sori niema okay osafo comment kakra bi na afei ye nto aso na ya bi de na dem te be kwasi no kra ba ko pe de wo kan no so mo protect sa aniema no some protect sa eniema no because ubisa question bi adentina nkramufo aso ndem obi nko wiade so obi nso obi akovia bibi wa kramufo aso eho no mo a eye chelewata egu abontene eno kra such a person no oye obi a oye wanom bia wi ana bibi etesa enhyeda nya into na manim ho no hu segu a ofa ya na ode akoba bi otonton ne ma na ode akoje bibi sa but here is the case the church is a different
the entire can say different say or my build a sorry down to extend say mama can say in a normal circumstance church and could be hot na otimi ko no akwakoda but the intimi ma kokodo obi o ma wo moda ya ma wo na da ho na be wie ne o say de tie bone na koso but the more now so na sorry ne do so what is that thing? It is all about the message in Ebano. The real message has been diluted. Yafrafremu, and that is how I echo. Because it is called religion. It is not a spiritualism. When say soon sumadia, I mean Musa was embi. When would I say a kobaby, obi a son yeso, obi a comfort or ye deniso yes, Yakope bibi on order. Just tell me, if you are better, but over that is it, because you didn't have a baby, a chico, and Yama. You better say, oh, yes, I cover Busun, you as over Conon cre. But as on them, Yakoyada, what does it mean? It means it is a religion, it is not a spiritualism. I say, Yamia, who dim, and Americano, Yamia, Merewa, sorry, and America, a religion, a religion. I think I'm because a religion. And yet, spirituality, yes, you can't be. Was it no, but some me or whom. Ane no kremu oti de make acho no obasome wo hunhumu ane no kremu yasum nyame I was spirit and truth yasum nyame was spirit and truth but den dey na yakoso yi okay yeah no reason way na oti de make acho no ade na yakoso nei so that is how abeko so but yemusa asem bi kwase yetu kwan mi hu da wa brochire yetutu kwan bebri mi hu da wa brochire se atese yakobu abrochire bi a asole bi sei edan no ye wi om niema mi hu da you took more. Most often in Africa. That is the whole thing. That is the whole thing. So what is going on in Africa? I'm telling you, because the whole concept is there. No, the doctrine. No, the doctrine has been becoming a religion. Religion, you be dictated. Will be the top dictate for the grounds. That is it. What did I mention? So that's why I name my questions. If say spiritualism, say nyame say asum no na kwasi so sum nyame na say yesum ade say yenim say honhom pa na yesum nyame honhom he mama ka say minjo matu kwan makọ Israel they omoye bibi a friend says ukọ the omonto omodan ma e friend bi say ntomadan musum so for ye mistake na efin won ho oh rahope obewu and he say yesu abewu nti sa na me na twem ntomadan mu ate nti look at niam yakoso I say they make an say. Meaning so be them so on Timasi, but do about Timasi it's no matter. Yanka, sorry, them. Yanka on them a hormone me. Yakobu, Yawia, Yadiko. They no me. This is a talk for. I don't hear someone. Apart from that, Nasa. The Abaka say Yame, Abeye, I obey Yajidi. But when? Huh? Nyame na oyetete nyame no se me yetete nyame ene nyame that dame ma me example kitu abi sa nyame no apamada kasi po nantwe mienu so ene de aba ato so ene emunimuni etio se a sa nyame no obi ye se mi som keka de asiye do nsuma enti we ya soma nso ngo ra hono mo that is it okay that is the God na ya bi akwaba na ho ye de you say de asore dem de ba wura wiawia ne ma yo ebetimi apa oso mo no mo da no kra bia ni na wonim bibi sa mo ka che se akwa antoa so antoa stay wo ye adwuma say okopeja bibi so no ma na de mi hu ne se enipa no bebra wo mo afa nyamedwuma no ato ya bra bom no enyo mo nyina wo obo okro ye sofo so wo ye adwuma ebi akwadworo oya me ehuru se wo ye sofo eso bia na ntesa hwe onyame na kwan edoso me de bia me de nyame emre du ne ma no but ye ne ye nipa da sani na yete ho no ena esisi nyame akwan na senka sori mua ohun se wrade wo ho a ana se sa de nkwa diska ne toye
instrument no ne boarding pa nya boarding nipa da sani atimi akose sade a me dem say awiaya no ho eyemre fisa that mu dan bedu no obi abebu sade ne nwumate me metu we obi na obetimi ajaje me mesuma na mesom no ne nyina aka ho bi so nyame ne boarding ni nyina we so yenyi bi mfrim ne mfa bi nka ho eti nipa da sani biara ni ho a obetimi ajaje me ni se awrade nyankopon no nko a enti yana de bia me hunu se akromfo ni tibi konkramo dani akwa sampapa ni awura ho akomfo fie na akomfo ni de so bi be fa bibi wo ho de a na ye omo akomfo no so akotu suman enti be hunu se dia na mekona ma ye den makoyi akwa akofa ebiti sa etiamframa ebiti sa etiamframa na yanko akotu so be kwa akogibi no obekwa akogibi no no akwa akofa eti se yanya ho bibi ba yira na ye nea ye ho na ye nea ho na ebia ye fa bibi na sa kromfo so okọ no ade na me wo ba me fie wa ene nsuo no na abekwa akofa ko cause me ni suma bia wo fie wo nsuo na me da no eti akromfo no amu no atu nipa so wre no wo be fie wa emom ebia na wowo ene ahonhom na abeba abesesa ko ne fie wo de wonti me fa bibi enko nsi da eti asofo no so bo so a na ne preach no eso so timi makromfo no mo area mo no bufu preach no na akromfo na we area mo no bufu na we yese meyo se eti we ba ye say de ana no beba wura abefa de no so onyame de ye twam ho da chim no na obebu na konta but ye to mo fu say onyame adwuma no ye mfa bi nka na enyi bi mfrim tinsa so mo ye saa because ade de go na eyesika nti media kakra me kan say omonye ma me fa me number ni ntodwa na na ye bi me number ni 0243 13 45 WhatsApp number ni 055 76 510 say na wo ba ho a enye fe na wo go pesika wo to wo snap so to be ba ho dia wo bensuo no so akakra bi anu atua on se no ane enso ye de tinhira ha senso so nya bi kra wo ba ho a utobia na kire se ba akakra bi ene honam ayeden honam ayeden kakra therefore that's okay I shall 104.5 and then afi na ye ba ya 7 ankasa so and then me wo papa bi e ofia sei na ne nkomo de me di na mpese prove ne powers bi se wo twese nyame de tumi bi ama no otumi ye niema pi na empo ade a okan ya na me hu dwiri me ye se obi a wo ye wa dwe se wo de wo ni nyame ni twaka wo ni nyame ni twaka sunsum mu ne niema ene nyame e de se yi na chena oni wo no ni yie kura ye kan ya kokoduru ba bia afedie na ekwese na ya bi sei kwam bia so wo nye komfo to akom na eto so no ene wo betutu won to ade amaje no eti ena but umfani me kakra when e betumi papa we ya when e betumi Pauli pacho you ready ma me fa camera no eto de ma me ensa bi wa hase fa camera no eto ene papa no oba shekawa bo yika wan de to table no so how dey fa to e de men ka do de me ba afena me me want to go ka no so for book Facebook ene nana ya bi kremo tu a me want to go ka no mo no mam ko fa mo masene bi na asebe a wo theater e be so ne de be obeti bi abona sere hu na de be yire dem no betu ni be kafra na kom no honhom no ana se obe den ukọ papa ya wo se obetu na ye bi honhom afiri ni mu no na kom no oba okuta folder water half so de adwuma folder water e wa ha ana okuta bibi afa divine grace ana okuta anointing oil when so ye olive oil ana ode aba na sa olive oil no the purpose but enti na ode aba fia nyina ne say na ye bi enne kwan bia so ekukuru esoa
Ko ba bo formula. En ne kwam bia so. Akom honhom ebedia ebefiri ma so kwabra suje ote woni ne ntem NCBU enu nti ana ye ne me yet no papa no ne sem na wo kana ne nyame de bibia hye ne mu because obetumi atre ne nsa atutu kwabra suje honhom e de afiri na ya bi so na ya bi to o se na ya bi nyu bi o yeso kom na wo ankasa kura no umunu wakoma mu ankasa kura no sa akom no enye no ne ade a wo kra kondo na oboa me kondo do akom no kwa me kondo do pa me pembo me nya bi kura me de be kan ho okay nti why waje se ubeja akom me na me ni di nkomo da me am se beja ubesum de ya me no me ubesum kwabra suje papa Nessa me call Pentecost. Me catch no. So we call Pentecost. So for no cry no. I was among Facebook na encha me papa be din komo. Me so for no cry no. Me call dem unam cry no. Wo se onyame adwuma na ye na ade akoso me cry mo am na behwe. Antwaduane ani. Tama na be niam na hawo no. Asofo bi amfiu. Se na ko we ntimi antutu me niam amame a. Ade amaye no. Na etutu nso e. Sane no awi ni me. Hwe akom de say obo. Hey. Hede asem na enade ede Paul mo mra namba watch Sofia o mo mfa na ye bi ntoma no mre no na amfa mo di sisi na me sremu ada na mo camera se mo peja nkosoro na ye bu oso a bia kwabra suje ba obehwira kosoro ma o ba ma gina de ne zato me so bia de me nim ko be fa so ene de se ne ade wa sha se esura da papa wani nka ko ba bi tama impa rough na ne bia de wa sha se esuru ba me se me impa rough o de Elizabeth mi trim na de madam for no na me meeting no kwa asore no ana o ba so the Bible ayiro we there hwe konkron Bible enso so eka ho bi na afena me ne papa no be di enkomo no na yabisa no na meba asem na ba so da be asem de mente me ne hia wa fie he ya oba he ya be so na da be ya Tuesday mpacho na Tuesday I think say na Tuesday na me wadwuma yo na yedi nkomo na niema nti nkomo didi me ne di nkomo na kwa akira na say enne ana na ye bi na nkasa obeba tena se ma na de na wo wanka na de oba me no ni hu nkomo se me wura so ara na wo ka na proper me nim say ayi na se me catch me ba na catch you so for beba me catch you so for beba ana so sa ene ene de be yiri o ene catch you se maba na omra ana me boana na enti asof ma we ni kofom kakra bi se be ya na afi se de maye bi se de maye na te be bra we nim kakra akwaba na te say Nyankopon daroma Yesu Kristo adoma mpa na udin pa de say medin de Nana Kwaku Amwa we evangelist we pastor we udifo ana we sia na we mudi ehi bi yamompai amen na tu trase ne bom na ya trase enkwanje no wona ma aduane free femba na to nso free soro mama mpata free pomoaba onkonkron safo yewu osuma wasam ne basase so wasam na baye na dwuma Yesu Kristo wasuma na koa se mra asase so utumi wani munyam na bekasa e wase ba bedu bia no embre kra ni pedua ho ase na nkokoro bekasa meda wase so watie ye wo fidua yi mu e wa agya oba no nkokoro dim tene amen tira me bisa se wo ye mudie he wo ye evangelist nyame adwuma se Nyankopon soma se blasa so be na adwuma ye mfa title ne nam Yesu Kristo ba asase so no na obi anim se fe ne Yesu Kristo ye ne anim se ne fe ne Jesus ore ne papa ne ma menete ofa namfo bebrebewu ba eduru ba bia no wo ye tumi ne ode ye adwuma no mu busan se tumi be no de ye adwuma farisifo na sofo no kono hu omune na di agora nyina o eti oya no obi ewu no so no eti Yesu so wiye no wo kono osema suma na di fo yede amana ba asase so sebe Nyankopon suma sebe na adwuma ye mfa title authority se me kote me ko chia dem akosi asore dan me ko ha na obi akogina mpaibo ba bia onam no se wo nkokoro no so a ba bia ye adwuma etimi a me metiwo yi me nya obi a oba se verb so be frame difo a de wo hu frame ho no na ba ma ana bo frame difo
it is a me say me Christiania me ne ye na brabo ene kire say Christo na me say me di na chi no ite saa okay sa wo no anhunu saa ne ye no me mu a eni kwa say me di me to me ho say ba say me no watene na say me mfiri anko no na say Christ mo sorry ni etimi wie dia na wo say papa yi say no see be free no cause me ba ha no me mfa bayi enam me mfa konfo adamo ti ana nsuo omsuro me sa me come back so na da me ti amakom amakom na me bibia subi ada ho o ko jira ko twa odwai nipa no ho si ai ko twa odwai mo ja kura ama ka chance nipa na de ko so hweniye cause honhom no ano odi abusuafo meba monko Facebook na neno deliverance ahodo ebe koso ha no yankasa kura mema na bombi so for asante beje ne de na yenua bema no o hwese de wa sha ase na emso gusu kasa okasa na niema na sha ase eba na niema na sha ase eba okasa unza afei na osesa free ni pasumu wosi ne kwam bia so na ya bi nyame ya domu a kwabra suje one ne beton kanta pai onkom bio obeje ma to afiro befa Yesu Kristo se ne kra ene na gyenkwa na ya bi so aba oma kwabra suje ntino oma ni nya akom no papa yi enso ne de otie all ban so what the folder what aba what the divine grace no ya the divine grace yeah there we need there a fragrance okay we have fragrance okay adi aduham okay 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 ana we to say olive oil okay na the Bible enso so e kan ho so for edi de mo hu say wo betima ma na ya bia komatu to afiri ni me pese be frem nana me mfre wo nana yes so for adwuma ho ye ka so bi so for a nyankopon na asem won so bi so nkwa so for okay me ba mtu ade me mfre nyame nipa yes nyame nipa ana wo de frem na that's the title me pe me ye na me yo hene okay na na because me ka asem on say me no kasa no ukọ twere konkunu ma ho ayemfo ma no obre ohina ne ye frɛ no ahas breso no ne odifo a ye frɛ no Elia na odifo Elia breso no ohene hab tab no ohwe ma yekukum adifo ano mo e ma ne be ka ba ye ka ba omo ne akomfo tafu yiwafo omo obi wu a omo tum frɛ ne saman ni na ho komfo akom angasa no me ka se akom eye before God before Yesu Kristo ya akom ye dai ho dada etimene ma me ka sei me sam ka se betu akom no enya akom ne se wono no nipa bia na ogina no ohia ma Christ ba to se wo mu ni jama Christ ba wo mu ne control no na me ne di me ne nya wono nipa bia we die me ne nya yo because also ka se me ko Pentecost sorry me ne pa me na ba bia na akom me twom da bia mtam do se ya no hwe em no kwa me ko fam kwa me fa me wo ai asaman okay me o ta asaman ya o kwa yi me fifi mampon me kwa fom no a no am kwa fom na aboba ho me fa ho ne se me ko ho me nam oni mo ho de me twa na gina ho ozo ka so ko Pentecost me ko Pentecost efie bi wo aprade video no me phone so kwani ozo ndi akyerɛw ne na na ho kakraka me ko do fie on Pentecost ya de te ho sa time last year no mko akwa convention medical e wo konfo no chi akra ne de ayo Togo ne bai me bu so se fie be ba no fa bibia ne ba me de so tumi no jam ho no convention no jam ne ba no ma wo sumti wo ko so mo aho convention of Pentecost ada no wo ko no wajja se tumi ni wo mu a nka asore ne be dai on bejew o so ko Pentecost se tamu a wo bone ne fa wo no what you say because ufie onyina no onyina no wo nsa wo ye Kristoni o what you say wo na me cha de wo ate se kromfo obi owiade kromfo owiade a wo bone ne betra ne mu obo ndue nya no because wo bone na nkasa no eduabo na wo bone ye wo bone what you say onu ni pa no won fa no ba wo no a say wo koso Yesu na wo sum na wo sum aye ko na wo ko bi keke ene ni pa ko omo ko keke o ye omo ko sum Nyankopon ene ye sum Nyankopon aso demo Nyankopon aso demo ye sum ho ye sum Nyankopon
to some way me so no kuma ukwa sorry me asori me eno me video bi ya me Damascus asori dem unkwa sorry me asori dem ya kasa asori ne dada na unkwa sorry asori makum nyakopo me som ya ni asori da e Bible mu to unkwa sorry me ba Yesu so ba na si unkwa sorry me asori na me say me som Yesu so to unkwa sorry asori me ni asori do unkwa sorry kwase da me for meta tete good years ni meta dis unko bi trust me na boy so ya tete good years ni eno na me ka no me dey ato me TikTok so na me ka me defo a ya wo me a ya wo me no ya wo me to na so ni nua ne da me ko wura efend Damascus Christian Church e wo mampon asante mampon ho ne ya wo me no kasa yi me osa me no kasa me ma se o ma no kwaya ha se onso aba no so wa mo no me ba oso abo no uni mo wa mo no se nko obey je ma atwa wa ho dia na ma me kasa me ya se edua ma no kwaya ho ene wo twa ma me kasa oso ama no kwan ye wo twabre me ma twa de so ka so ma ho kwaya ho me ka me pesa ho e ka onu ni fi ho ana na akomo no mo nda soro no ho na me bra ho na se ma twa de ana ma ba ye ba won pae me ba ma mba se ye ka se betu ade afuru mu wo so be ba ye me na ade be ye no onu ni paduan e na me taka no da be ne ene ya be taka mo miemu me bon pae Kristo se Kristo hu mu ahun se Kristo hu mu ahun udura bia husuro ni na kom na won o fa nya hweda onya dai onya hweda otimi sayale otimi fa nya hwe na ya bi chira me ba chira konfo bia chira me ba dabia me kase mo chira ma me kase mo chira oh enu de enya ma me kase mo chira me am toy so se ma no wi me bo one na e kan na me busa wo dabi one na e kan me ba ma me chira ba ono si ana me so be na wa mpa se wo no wi me no so betu ampa me ba ma kase mo chira ma me kase mo chira adena wan kase me no sa o si wi unu wi wi unu wi mini wi unu wi pa mini wi unu wi pa ara mini wi na me yakora me ba o me mfa on spiritual word huna mu mini wi me mfa on spiritual word me ba man kase so fo wi me ba me je ono me hwɛ me ni padua me ka sɛ na kyerɛ me ne mu nyina tia no ya nyina me ba on sɛ mu busa sɛ me ba busa sɛ program bɛɛ ne bɛyɛ ba to da sɛ me so me ka kyerɛ sɛ na ya ba to da sɛ ma nyankopɔn yen challenge no yes ku so challenge no ba so be challenge yes ku so ba to me ma for challenge o sa na no na me ba ha no me na me kofie me ba na me kofie ana me te say akura dia etim ba me ba ha no me ba enya register me pa cho me ma me enya register ana me de ba esu na we ma ba fe me Kristo yen fa bufo nye me ma fa bufo ne ba me pa wasam pa uni oba kura me ira danfo me ka sem na kire oba nko me yire ko afia ko bi me yire ko afia ko bi secondary school yeah okay me wara kura ba na otima wale ase we back 2016 okay ba to ase okay oba ya ka chon se me boa yeah ba to otima ro minimum pa me matela ka jeti a tone ma me no bi anyam adwuma sofo e me mpese ya betwi hwehwe ko bebe e ba chew I am paibo me ba me bisa onsemfuo bi ma no ansa ne ye bekoy asemi so wadwi mu kan me ka frase me bisa asa serious e pa chew yeah me obi a me ko wonum wi wo se wonum wi me no pa wonum wi no me no nsuo no pa yes me no nsuo no pa yes me no nsuo sofo wonum wi me nya sofo ka fra na yes ku so hum na wo me mama ka sam kyerɛ hɛ mama ka sam kyerɛ na no wi me no no yes me obi a me no pa me no pa me hu da me no the side effect and any side effect yeah me started way back me onu wi na wo say me de no nsuo me na na awu de 90 years otwem wona na no onom na nso nom okay yeah kwa fuma enta kwa fuma o aya mo anu eti me okay no ko for na na ye we tea de mama se enye tea no we de noa ni na se me kire wade e wi ase one way delete to adada ba to tase se yesu sa no e tie kurase enti no obetime dia e na no timi fa sei no aba
ata se me nyame adwuma me de haba nyina kan no aba na be choro no awe no me ba ba say mini aso ne ye ndo no ni aso mini aso ne yo me ti amakom na na de me fon me uba me hia ba bia no a ma bi wo kajetia me nsa wa yo kajetia no tra kajetia ro ba to na ne na hono pa tra kajetia ho me mo fm ni o me yesa me ba jijiska me duru ne na na hono bo mpae ne koya na o de mpae bo me kwaye wo we tetefu ma bia no twimi bia daka adwuma no me hu 15 years ko na ne na ho obi baka say diabetes nche na ede sunsumu ne yete ne nan sewa ya tetefu ha mpae bo me ne bo mpae for 3 times sa o video for no ma video no fa nto no mo hwe the way the man me ba na enu bo mpae keke na no ekọ ya na se wututi ha bai mam ka nyame adwuma ho se mehia wa e wo kwankyere nyankopon de bede e de be ma wo bia but what am just yes e wo kwankyere nyankopon de e de be ma se e betwa se wo de metun fo da wotam kwan de aye bo bi won ma mfin efie na ye bi de o hwe de na tirim na ye bi na tim no enso ohum no anya hwe to bia ni mam kyere wade tumi bia ni to bia ni mam kyere wade ana na tumi bia ni ma on ti fanya hwe de no betun ai na so de ye wo fa sa yale on fa to mo ni wo fa nya hwe de no de ba wo de ba sa yade ene tutu mam kyere de bia ya ka asem what did o ka ye no mam ka asem so o so tia se ba wo ka yes 1 to 2 me ka asem na kyere na ye bi yes go so me ba once o busa am say once o busa am say me no bibi embuza to no wi no once o fa say bone na me bia bible mama read the Luke me ba read the Luke 7:34 no yes no wi me ba check the Jesus no no dey no no sa yes yes Christ yes no dey sa no sa me kyerɛ wi ana said ayensa na Jesus no me ba choka fra ayensa na Jesus no Luke 7:34 you read it starting from Luke 33 ba ta waje kai dey na ho je me kai o waje kai Luke say Luke Luke day 33:34 Luke 33:34 chapter say Luke 30 Luke chapter say Luke chapter say 7:33 going Luke chapter 7 7:33-34 verse 33 na Yehu asuboni Yohane suboni aba onidi na onom nsa na mosi owo hombone yes onipa ba no aba odidi onom na mosi hwe nipa didifo ne osanomfo enenam tojefo ne niboneyefo adamfo yes no ba on me la fo ba na me aboneyefo ne to am ya aboneyefo what I say mam to say Kristo the word odidi onom no is not ensa I just say na be o so wa so for the jar say me ba you don't talk man me ba see me ba say me ba o ka say me ba wo so Yohane me ba Yohane me ba so say Yohane ba say ade me ba sa na koye me ko no ade na ka say me na de woke kafe munya aboti me ba senior o from ka say my radio so da David akwa ba so from dem ba obi na fresh me ba uncle radio odi pa na from uncle radio bia me o so call radio so da omo onyi me ba o so call radio so da picture bi ma woni kwaya o chia me me ba send the picture bi ma nipa no so call radio so o ka je so na bi fla na me onyi na eyi me fla nipa no bra me na call radio so da me enka woni me ba say me so bi ale o do sina mama ka say Yohane Yohane also kan o say Yohane ba asase no Yohane adifo ba asase nyina no Yohane no obi a wan fa no nidi aduane o yede odi ewo ani ntutu mebe o just ono bo kwa ma Yesu Kristo nto akotena sere so nto kai Isaiah 41 no say dey o say mete ani bi wode me ba tie content o say o say mete ani bi wode e wo sere so etie no ba asase no no te esere so nko a matota se no o twa Yesu Kristo so dey ajenkwa no ba now you want to buy odin to Yesu Kristo won ka sam chiro so oni esere so a no te adeboyefo ho because asofo me ba do omo ko Yesu Kristo e ya asofo matota se e ya asofo ne ko Yesu so eti asofo no mo to ro eti na no sam ma me ba me ho ana me bo mpa na no to no me se ko wa soro dem e ko di adanse ma me no beko onko o ka kire sofo ne se die se eye
nyankopɔn ne sa na sɛ de etinu asɛ na mu afuom na kramoni bia ne ba ɛwɔ ɛtwere ɔsɛm ka sasɛ no twere kramoni bia na ne ba ɔtwere me ba ne kyɛ kramoni ba me kyɛ no me ne ba me ka sɛ yes Kristo o so kramo umpa wɔ na bɔ no different from yes Kristo ntu ba ntam bia twere no mo kyɛ no bɛ de ba bɛ yɛ wake what I say tia sɛ no me deliver akora no ɛwɔ mafo mu me deliver no na ma kyɛ ma me ko kramoni o because mo kramoni bi so we o take from mo masa chibo me do no wonya stroke me bon pa ma no ne ma na ka kyerem say me to me na yes Kristo dia ma me no mo mpe but what I say etu wo mu no mu a wo mu ne se ko tia so na se ko yes you nyankopon mpe challenge but what I say Elisa time akonfo challenge na they were came me ma masa yes Kristo to me na wo mu yes Kristo ba obekum ahonboni o Bible adisam ayi New Testament yes Kristo wo ku ahonboni no na amosi enimu what I say emna na sebe don't fit in what upon no emna wo se he dom mo medi na timu ahonboni re no mo do so ko wura mplakun hwemplakun do no mo ko wura mu what I say me yes Kristo to me na wo mu no ma masa me ba bonsam ana me no bika nyeni padua because me sa wo kra ni padua no bonsam ana wo sai fo twiase no otwa bonsam yehunu mam sure de in the spiritual way me no me yehu yesu so da yehu nyakopon da obi yehunu ni yesu so but what I say okay wasem be o say na ye bi ka kire so ama no ho kwan se opese wo ututu no honhom no firi mu yes so ama no ho kwaya so ama no ho kwan wo kai wa ama no kwaya adan na wo so ba wo so ama no kwaya tie de me kan sunsun ntia de na ne wonye bibi ma de sunsun na ati ne fie kwa bre suje wonye bibi ma ye mpie na na ye bibi do okay me ba oko Pentecost yeah e bo mpai nti o ba da zi o ba da me ba awia so me ma say aye yakopon Yesu Kristo tumi aye mpai bo ne de twa bibi nti so be bo mpai me ba me chira wade to me no wo no to me no wo no it doesn't take a day me ba chira me chira de ono no kasa no me ba papa man ono na obenya challenges no me chira wade obenya challenges be because me ba tie me na kuta no am be busan say die to me na de aben no me ba chira de me kasa na chira obeka chira me ba obaba on konkuru na betre yes on konkuru me on konkuru bi yes on konkuru heduma tambe because yes Kristo de me papa yes Kristo tambe na onkonkro na anytime onkonkro say anytime me afu am say anu na wo say tambe say na na say so yemo mpaye me yes say wanya da dia na yenye wa ha obetu say ade betu say me no me say ade betu say eye bo tu ba bompa na bona ntu e nyankopon one so bona ntu e ana me say me ba nyam oh yes abusu aboko Facebook braso say yes Kristo obetutu na ye bi botu ene ne sunsum na free ni onko Facebook 104.5 abante ne prepare no so ya fasi for no call ana ye bi so ya de to me body sisi ma yen senkyerene waka chom say senkyerene bai na de Jona eye ne we no ene senkyerene yes e de be bi senkyerene na adbo na ye tambia no mote say senkyerene me ne say enya meme de menya sankyere me nipa te se je nyam be fa o se me no ka se bia ho me ne muto nyina no ye mfa ho se ye nipa ata se on to ye nyina eti nipa ba honhum ne tum no ene kasa di se ho na kasa fa o mu ho na kasa fa o mu tisi atui hon konko na dai kasa fa yes did you ka ti do kanyira nyame ana ka se me no kasa no nyame na so se be na djuma oni nipa ban ya me ye de oni kwa fa so ba wi ase na de yango nye kwa fa so aye bia na so fa ba me so nyina na me se frem tawia me ka sem na kire na nyesa me nkọ konfo down madam fu bi owo Australia na kofi yan tam 3310 phone ne phone ira ya enti na den ta na chip ba fro ne to chip one na onsa ne ay one touch ba fro no na one touch ba fro ne to phone no ye to sim no 100 million enti na ni sade phone bi afra buchira ba enti me de me ne ono no ma me ni bakro tebe ne to ano ba se phone o ma me so ko to chip no bi awia na so ko fi obi awia phone be dey parce que ya se obi ye crop komfo ba do te crop man ko anu yen ko na me sa meba ma me pa chome bawo enti ye ko me de me ko komfo da enti eduro ne salai ana me ka je ko fi unu se ye ko place bi asore na wo se ye mra me hwehwe fo chebo ayira e wo phone no 33 time phone wa na nya bia wo ma me ye wu a me de me ma me ni ha wo
we hu akwa cha ma say ya babo so fo nto wo kɔ na me mfa phone nkɔ me mfa saa asɛm ne yɛ na so kɔmfɔ ka se be hu na maba man pakura bo afiri fakurum nti eduru me so no me kɔ ya no se kɔfa snap yɛ de ebram se ha we de waboa me na ka me nkɔ asɔre o kɔ man pon so asante man pon ye wotadie mu hɔ tadie mu no me nana ne som tadie bosom no na onye me nana paaw ɔmo ne tete me ɔmo ya betufo ɔde hye nti me ba ya na me se na me pe snap yɛn ta won se GH nkis ye ton 30 na 36 series 360 ana me kɔ snap no je snap no fo na me de kɔ me ne kɔ oduru mu se ha firi akɔ obeso ma we nam se nana ma masa me so wa hwe de na me so wa hwe de was 2 minutes wo me no mpe waka ni me yedin me kɔ asɔre sɔfo bi o man pointing ye fɛ no Israel me wie prempe college 202 me ne me ma me na me kana asɛm eto si o twam asante man po frɛ mo se chia me ntɔ ka 2 minutes wo me time ne beso na emum ene de mentimi kan han kyerɛ me na mo awo me sate 2 minutes sate adwuma e just last year cause kan bi obi abɛhyia me ɔsɛ 2 minutes wo me no so saa time nyina na ɔhye chata na me se asinia ni saa time nyina na ɔhye senior so she watch you duro say me medi 45 years to watch you feel me kaketi kura must be more than 30 years yeah watch this at me ko prem bekale gina no watch you say pen na say nom no nko a oh ma shepen na me ja no na me nom waja hye no yeah na me say wo nom nko a nko na me nom eni ti wonji ni se wi a wo nom na aya no kana no me ba yanka afa bible afa wo kana no ya no anka de eto passport no ka me nka nkyerɛ o passport no agida onje me passport da etiada na wo producer na mhia na me ba so na me sakra de na hu passport ene de no te o na de me ba aya hu fia ba me ba wo fia etu hu fia me ba wo fia me so wo hu fia etu hu fia da bi eti me ba makọ radio so da bi me come here no anya wo nka me ma wo because me wadwuma be brede because me no gyina wo kra me fia pam me fia pam me break because me e process amede eti me ankasa na nto no sanya ada no akra na sem matuase ene na ha me me bawo ka me radio program kra me ma se me matuase ba I say tuma me bisa na no ana mo mutifie nyina Facebook kra ma nsa manfo bisa obi se odwidi sem se bibi nko anko ya me ma me nka sem kyerɛ mo TikTok no se bibi nko ya wo TikTok on be accounts of Amua Ben 439 be accounts of Amua Ben 439 share nyame adwuma me bo enu me pursue nyame adwuma ko fom me pursue video mako 11 different kinds me bo wonyi ni se we no ne bo ma o ye no la se wi no enka sofo no a owo man pote no se wi bo me ba me de eboa yes wi bo yes me de eboa me as nyame nipa yes me ba time no so a me dai me ba man chade me no asa me ba mam ka sam kyerɛw ana wajai asa mam ka sam kyerɛw mam ka sam kyerɛw nyame me no me asa me no kasa no me nye fully say me ye program abonten but what I say me ye say me bom pie with them what I say because nyankopon hyehyɛ wa ho e process me obi ohun me oti me no o frafre dagati ni ohun ade me hu ade anka na me ba me anka kyerɛw wa utoi ana me say wa utoi na ye program no me nimu da o sia me no o sia me o sia so no na me nimu okay catch am say me catch on na e ntro na no kre eti ada na o challenge wo mu na wo mu se me do film na ba ya mbato ta se anka afra me ka me ma hawo nti eti mbone ntimi nka ne yon ntimi nka obi ho asem nkyere eti me kyerɛ wade e betime si possible eti me si se sumbone ba me on say me ka asem nyina no sa ahom nyina wo wiase no kre me boa me na otete me no ye fe na ne ya ne hia mampon asante mampon ko mampon ya ne hia wo kade me sa me ka ma asem kyerɛ wa ho even kotokone ya skura no sa tam na me na yusu me ba me anya ha mama for that me kyerɛ wade ka mo no so ya me ba me kyerɛ tumi bi na awura na wadwe ye ana eti tumi no ma me ba me kanya me tumi o yes ku so na me ba nyakopon me ba yes ku so me ba emna yesu so na djuma wie o kai asomafo no nyuma asomafo no nyuma ba asomafo nyuma me kyerɛ wade so ni mpo unim so no da ne po o se so obada ne po wie so kwa no musu so o ye criminal
Also because we can support what bodam. No correct. Me ya can support so bodam. No correct. It is a me wo catch me mama can some me no tell sia no. Me mama me nuan. Me bo me nua kura dia you mavo. E wo kuma sia. Wonu ska me ma so kuma sia. Me to so 4 million Ghana cedis dem kuma sia dem ko to bank. Bank bia no me nwura mu but kam no so yesem jani nyina. What am I saying? Me just last year. Me to the 1 million Ghana cedis mba. 1 million Ghana cedis we share me kuta me. Ka je tia bon to so ko to bank. Me SSB bank. Eti adomre ba na me to de. Se 2 minutes ati say adwuma. Me describe because me ma me to yi. Me ma me ni me nuanom. Amuso mo bi etum ma bodam. Ma me so abodam. Yes. Edi na ma mo catch so abodam. Me before say I don't know. Here di catch say remember cho am cho de. Edi na ma me mo catch so abodam. Je no mo hu ye. Mam cho de. Me ba mam cho de. Me ba onum bia wo de. Mam cho de. Sam no na di agro free nkola blim. No nipa bebre ba me no ma di agro. Ebi e say me ka say ebi me am wo hay. Me na me ndisi nipa. Ya me to machine for ndisi. Ma don buy me stop we. Me won kofo bebre ba mo di bebre. But you say omunim dey am sitie. And now Facebook they seems as a change person. But what I say, Uba woman near ding, who won't be a kiss aduma, so near your young to me. Machawadi, Yamia, so many women, because Yakupo, I'm not Moses. Yakupo can say on fret, those who are catching those way, yet now, yes, soon on him. It will not be about me, mamma, meba. Also, program now with me, but once I catch yourself, even about 6 o'clock on our frame. Once I catch yourself, have you found the topic for the Eddie? And I say, Debbie, but me, channel. Mean slow challenges. The child mean slow challenges in the eyes of the boss or boss. When you to me again, I was not saying, mean slow. Me ne bosom na yin metime jam ho amano sa nwure ya opomye esi yenye di se ni wa dem ha so yes so obosom na timi pagya firi mu ho me bom pese ka me bom pai no na ka motia no me wura mu na ka hwa de fa wo dede no ko obeka dede o na so obetima bo o so na na ye bi say obetima bom pai me mama kwan me pa chon hello abusafo me pa chon abraso abantia na sori agina ho no mo say wa sori agina obobom paye ekwam bia so but so umfa bebia anka ne de me recommend some o recommend some umfa anka na ya bi me ya mama ka sam kiro enti wa sori agina ho abusa mo ko Facebook me ka sam kiro me ka for that water de ne wo we better than so no answer ne nso ne da ho Yankopon am chode na they say they have Osman they say we tutu na ba ye dey Osman abofo me ba me ba ya ka starting dey abusa they say kai wa sorry susu na ba na ye bi mra empire one be one me so nsa obeto ne nsa yes and dey me to be more empire without also adia I said me kasem adia me na team do so ma kwai waso ama kwai abuja mo Facebook ye betutu na ye bia koma free ni mu abantie na ba ha what's kwam bia so na mama nkasa bi sa akwa we o jan we ti tutu ma ho mbo ne me say adia ma ya no wa ha no this one you boy na you eri for man me ba chow wa fa ni folder water no abantie no mama ye nyina ye okay mama ye nyina ye metima tell me kasa me de me kasa me pa chow say see na abantie no me pa chow munyina nana ya bi achi ma me una obinya me Facebook o de ba chow be tell ni ahwe wa ma be control wa ma abantie no kire say obetutu na ye bi sunsu me ba ade na ni tiso onu akra obi onu amu wa hanki wase obetutu ma choko Facebook insha 104.5 and na wase na ye bi kwam bia so ese se wo jacob ese so konkon sorry ba so yo je dey
no obo control energy okay and I just akanwa Akanwa be na na ye bi echi na ye bi awro ne mpamwa me pa cho na ye bi e betu na ye se ma ne nkom bio me panya se mpa mi no o ton ne ma wo energy na no o ma eheva river am to biscuit pampa society ho de me pa cho ko Facebook ordinance ato na ye bi nsem ate for mo hwa de ordinance ato na ye bi nsem me bo o se obo mpaye de ama no na ye bi munti asem on nkomo na ye bi ka o tutu na ye bi o na me kopenti ko munti ye gina Kristo me pa cho munti papa no obetu me pa cho mo sofo me pa cho obetu na ye bi akom na free mu Facebook Insha 104.5 ye gina no sabe de ye no let me serious enya agudie me I'm serious in my life yes se mo nyame animu a mo nyame animu no kre ye nsiri nyankopon no kre ye nsi na twetwe se o pe no me a me firi abeje ade na age o be nshira nso a me benya etima ma say ko Facebook na ye bi a wo kom e wa agona saman me pam cho na ye tu na kom homo no dia free no mu ye din oso oji akom no dia free na ye bi mu ye bom pai nti abanche no ha je kase me kase me tu akom ho it's not na me kase me kira eno na me ba me bo pai we etutwere atwa no kam ta kwanche my daughter say we have to fight in spiritual war na me ne fight me Yesu Kristo hu don no tetea no bu mu amana nkoya kwankyere bia e ma tunso no firi mu nipa nyina ehwe o enti wa hye asie kan wasam ma me nyedi wode na ye bi akata ne nso kama e de ama no nti ehwe se obo mpaye do frame asase so se mra me yoduma se mani bebu asia honkonkron asafo yefiri okay se enshira beka odunya efiri wo me ma me ti ehwe honkonkron obo mpaye osoro nsane awado hu fie tiri mu no nso wo hu asafo no yey honkonkron asafo me pa check Facebook na ye bi ne etu na koma free ni so no osoro honkonkron Facebook monkorre live na ye bi so ama no ho kwan awado na yo dia okay osafo ne dua no okay wo tumi ade nyina okay honkonkron asafo yi wa okay so mami se me ba waso ye na me bom paya ana wo ya ade a so obeye so bia ye dey enye din but some media me tell me run commentary na manfo hu de wo ye entra me kasa me ne kasa no se wona me no bom paya to no mum onde won ka hwe o onde o ye nyina to o ka kire no wo hwe o gina ho minim de me ye no entra me kasa because why din o ye nyina won kasa e so fo yo to na tutu na yenko me pa cho mo ko Facebook na ye bi akom hunhun be tutu yo obo mpaya ma no okay obo mpaye e tutu na ye bi akom na ye bi akom no ko e be tu awade sero tumi no sero ho den sero suru nkunimdie se awade ho mo nsan yey okay 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 boni bia awade wo san wonu no oni bia manfo no awade bom paye sero suru adom yes so adom suru nkunimdie awade honkonkron kasa tumuru akasa adumuru akasa awade ma san nyina ni mo ba ti tutu na ye bi akom no mo hwe no honkonkron wo tumi ade nyina ye soro awade me bom paye me jama me susum yes otu oye na otunsumu nti huna ma hu hwe a jeto oye na otunsumu ahon boni bi edi ni nan ahon boni bi edi ni nan ahon bi edi ni nan ahon so fu de obebere obeba atro say na na say enya ohwe yo me ba me kire wode ne mpa bo ne nya dan kiku o sa me kire wode me ba kire wode ohun me ba me kire wode say try da we tu na wo ye de so fu me ba me kire wode dabi me kire wode wo Jensen na ya bia trans so dia me kire wode o se onu akasa onya na adwene se o give ode dabi me ba me kire wode me pa chaw o we tutu bia ya ntwan ade a wo hu say ha obi ya ntwan yo ade ha obi me ba tutu ba ne pie ko adom bo tetia na o ko yo yeso se dabi se ma me kasa me kire me ba me kasa ma kire o kasa me kasa ma kire on se ahonboni nyina wo wiase o ma ho kwaya yes edua ma no kwaya na wo ade Akwasi akasa onu na me bom paya me ba me kasa ma kire onu na bom paya no me ba onu na bom paya no se o ma ana on se me kasa me kire se ya ade ama wo ne wo kwase totia ade ne ye dai
because wa fan say as a group na me dey Dabi wo so say no de wono odina gura na me ekuta no mutu me na ekuta no na fa yen ma no na agudie no na me kire wa so say me bom pa nyina say o jero na so ohun so yes small boy won ni me bom pa ni na ohun so yes small boy me kire wa de say me ba o say me ba me ka say ma kire o say me bom pa ni first on konkon say ye o de mo nyina no if ye nya akoma kro a you can achieve one me ba tie ye nyina ye mfie mo me ba o say me ya de no tie tusu na ko na me mutu me wo mo bi re o say mo sere me me de me ba o say me ba obi ansiri obi answer yes kuso me ba yes kuso yen sere no me ba ka sam yes kuso yen sere no konkon yen sere no mutu no 122 na ma me kire wa de ti no 122 me ba me ka sam kire o wa me number your number me ba jo tase konfo ye bi ni onye konfo ma me no ye den oye ye bi ko konfo ni wiase ti onye ye bi na ye bi tu bi ani ho enya adwuma obi okom nsu enya adwuma tu bi ani ho ye adwuma me ana kwasa me ba no me ba o sa me ba na fifie ba o sa me ba fie ba no na me bi so program ba na me ba me kire wade so o so otumi me bua o so otumi me mo otumi ha me challenge me ba me na me kwa ba so me no ho ama na jakom me mafia fucking mafia no so me ba me kire wade enya de wo hu say me kire wade o sa me ba o sa me bi say me ba no ana ka kire me say e bia sei me ka kire o se ba me na o so tutu na kom na ba tu ba me bi so asem e da na wo nya o me ya dwuma da ka fa anya ma me bia na no me ba na nkuta me sende o ka de ba e makode me denam tu be bia na bia foda water ne wa na me say ana me so producer no pa me ba me kire wade se we ba no ana o ka ya ka me pese enkode no bayi ayi no bayi no de amanfo no e ba ba do ta say na mo o ma me woti be matam me dia me ba yes kuso o ba wiase ase unu atendi oje sina me ba yes kuso ba wiase mo tumi atendi oje me sa me ba no sa me ba no ana me ba masa wonji ni se me kam church we na onom no e ma problem me ba wonyi ni se we ma problem man amawo aye wadwe se unime minimo me usa so unime minimo adana mama nka unime me ba adana mama nka minimo ba bia okay me ba ha no ade me na mka sam ye na me che o se normal so be tia ka okay normal because normal unim se okay unim se mama ka sem cho de ya me ba ka sem cho tu asi ba to me o ti me ba aye normal me ba me ba cho mo na me ba aye normal aye normal me che mo de wo de me ba aye normal jeme phone omo a de ne nan aye kuro me ba chode o ya wo be fa say aye diabetes e no bo mpa ekeke na no aye mpa yes me ba anu akura me ba me kire wade fa phone no me ba akura we me ba anu akura we me to ma de kaka me ba mata chairman tena say jo aho me kakra akura we me ba me ba cho mo ma me to me niam kakra ma me to busa ya ba sa ba na enye bete o abantie no me pa cho ma me ba trans me ba me mo akobeta kasa ma me to ade kakra de ma me to ade nfifre te ododo kasa no nfifre no niam no awake oba no so odika mto afa bi no de ba yo I don't know nti yanko yanim kakra abusia golden moringa citrus ensa wodwa so se opebinom beboa ama obi biara chese opese onom nsa nsa papa de golden moringa citrus eno ana wonom a kama ensapan ntakan eno no ana afi golden pink berry mix no eno so eka ho bi wonsa ka bonsa wo no mu nsai de se me no nsa na nsai de na de ma no nsa papa nsai ye kama pa bomode ana pebinom kama na ebo anwumere kakra bi aboso no obi atiem yes it is Gino clock shall we yenkwa na efi yes ye kone akonum bi unya mfie dugotwe a manum bi de odo nsa beka bia no mesew hwe se wo ye oba pemfo a menko ho ana se wo ye obi a wo ma akwara nufu a osusu ntimi num bi god ana ensane ye tough luxury deodorant spray upese ohun ye hwam ana se upese omoto ye hwam ompete se bobeko ebi no obi hwie hwehwene hwene na obi katakata na no a ene e mesrew a ensawe luxury deodorant spray body
and body splash no ana ebeboa wo ebebo nipadua no ayɛ fɛ emu ayɛ hwam wakasa osi baabi obi ayɛ sɛ akɔ ehu hwam paa o mɛma deɛ storm run wild ana legend ɛma deɛ obsession instant crash ana mademoiselle na sika ni wa no atɔ baako esi fie nyinaa betuma yusu ɛno yɛ temptation ɛma ne mɛma nyinaa etimi eyusu bi na ɛdeɛma akɔyie ɛde amawo na tie food and drugs board agye de atum odo ani kyimu a okɔ abenya bi atɔ cosmetic shop bia kuma se Prudential Plaza nhwe ni mu Mrs. Anochi Plaza dan no mu for 0240 152204 0240 152204 na no wono atwetwe enkomo STC Tibra ye na ya si dan kama ayede amanfo tutu ekwan a student free ewo mu unya kan kwanhia STC e konkran de konkran ebe kumase de free kumase konkran ana kumase takrade kumase tamale ni nyina no ukwa ho nyina ubenya bi pacho hande be nyina ujama block camera no ni nyina eno no a chese ukọ STC wonu maso ya ye do be kọ edwa ba abra wo ha obi ani achi woni amagu kan mu nyina nsoso ya nji uska free na STC bra na no medi dwa na utukwan a ese utime boa na ofosa aka no isan so mo de kan kwanhia pa de nyame anim nie ese obenya bi de ensida brava fo no wabotre ne abadaye ye do be drujo obetima frɛ wo mo 0557 943-607 0557-943-607 na no wono akasa Lawson Beverages Company Limited wo mo na eden sa e friend say Lawson Dire Ginger Liquor e de aba wonya bia eno so boaw na ama wono mu otoso ensa wo ba no mu pacho me wo me pacho me pamcho boss no yo radio so nti yen katata bebre Lawson Dire Ginger Liquor eno ana wohia bomodia na no numbi na enema nyina enkoso kama emfa emmawo na Lawson for ensa we se no de bae no nyame anim ni ama nyina giatum sensa no ensa ne ye kama papa onsa ka bia ebeboa ama bibia etimi aye kama ede amawo na ene se oba watenka ewo fom nya bia ene ye de ensa ka wa na triga kaish ne jadem ani jinkwa wonu ma hangover bia nim utimpa wonu mumon Dire Ginger Liquor eyensa papa upe bia to na wa frɛ 0248619999 0248 619999 na woni mpanyifo atwetwe eho enkommo amuzu pi heba mesha mepacho oyo ba obema mu kekaw obema mu kekaw ana sesebe wo ho no a wotese nsuboni bi gu oba bema ho ana bema mu punsuo bi ba enye kura amuzu pi heba mesha ana bebo wo upe bi ato pharmacy ene heba shop bia so ebe wo no ukwa ubenya bi ato anaso obekota fo nhyae so amuzu junction open dodo anu afre 0247 776743 0247 776743 na one no atwetwe nkomo Alaska Star Enterprise won na de ye curtains papa ede aba enu achi wallpapers papa eku panel anase de edisiesie dem wasi da wie na pese siesie mo about makate ho ne de hande ugina wo ha me pa camera no ida so betena se odi university anu atena se bata on block me camera no ene say eku panel empa bedspread modern TV stand TV backlight and afi kania edisi simpa ne nchenche wonyina no Alaska Star Enterprise afi se wo pe wardrobes ene carpet artificial grass ne pii fomu a ho na eso de wani akire mu na utumi ene wo mo etwetwe nkomo wo mo Kumasi Prudential Plaza nhwe ni mu Mrs. Anochi Plaza dan wo mu ana se wo be frɛ wo mo 0200 281080 0200 281080 na no makasa adwuma sua de ye Absoc Mining and Engineering Training School wo mo mantete ama ojansa no adwuma ntida bia no bonsa nkosu sa aban beko aban be de ominu aka edutu emfa no ho aban be ba aban be tisa still ye ka edu chema memwajo Absoc Mining and Engineering Training School yet show welding and fabrication occupational health and safety dump truck
yɛkyerɛw car no twi forklift saa car yɛ pagya nnua ne nadeɛ ne adeɛ pagya nneɛma firi ha tema bedura mfidie na pagya saa cars no ne ade ne nyina yɛkyerɛw ka roller backhoe grader bulldozer na excavator yɛwia ne ama license a wode betwi saa car no ɛwɔ Ghana ha saa car no ɔma mu twi ne nɔɔso nti ho adwuma yɛ pɛ ɛnyɛ den koraa wɔn mu wɔ Aboase ɛdan a glyco insurance wo mu no amu no wo registration no 200 Ghana cedis bosom me ensape ana de kyerɛ wo free dwada ekosi fiada anopa no ngotwe ekosi sɛ nwumre no num no ɛbɛbɔ Aboase zongo obetumi ɛne wo ma twetwe nkɔmɔ ɛwɔ 0539 732 766 0539 732 766 na no wɔnom atwetwe enkomo medical culture say golden moringa citrus no de yensa ese nipadua no etimi nya bie ne kɔ nipadua num ne boa no na wonya golden pink berry no mix no eka ho a ɛno nso yɛ kama pa awo no ma otu say ensa no de ebigu ahodo papa no golden's moringa citrus ana ebe kamfo ede amawo na ya bi nie asuo kwabresuje wo se bra ne yemmo wo a wo de no enkoyie adwene mu honam mu ana se sunsum fam ya bodua ana se bibi na etowo mu nyina wa brabo no tumi se nsisi ne ho so tumrikai kona na ye bi ho na omwo wa ya bodua ma ofu atwe afu ahye se twen wo kwan kitikiti ana se ose wo ba wa se no ba ne nchanga wa ya bibi ho mframa bo wano anse howo ene maami bi oba ye se atre ho nti wa boni nua bi dua ma ne nua na wu na se atre ho keke kona na ye bi ho na ye nane ma wo wie ye se adane afo no ano so wono so su bi aka no na wono so hia na wo hie kwa suo kwabresujo wa agona asaman wo abruchire unkrata asem wo niema nkoyi na ya bi friend was 024313 4535 024313 4535 na ne no atwetwe nkomo ne kurakura mu no edro ye herbal center wo ne de Aboase bites dia ba na Aboase bites about trimu asa opesa wokoto bi kura wunya ntoye no wagika age watopa 2000 watopa 2000 pa eno ontimi emfanyane achese gbegire mu saa na Aboase gringo bites ne de yese eno nsuso wo ho papa eno nsuso ye do Israel e de abagana sanse haban na freezer na de ayo Aboase gringo 422 ginger liquor eno nsuso yese akokrakra no wantimi ani kura no nye 4 rounds obedi 4 rounds ko ba ko mienu saa edro nyina no anansen ebise ye dro ebise yensa ebise ye dro ebise yensa mukodum bia wa na abedi hu adanse yensa na ye dro 0541 644343 0541 644343 na woni wono atwetwe enkomo Otofo Asante me ko na ansa na no pacho fabra da betenase ya kan say bia ho na abrantie ne kasai ne senior brother abawura say opese woni wodi komo odi okabibi also ompeso mpacho mo anon kwanotom also ompeso obekasa wo na ni nua no na ne brother panyina friend say we should stop this program because ne bra no there is something wrong sa pepe penalty okay sina mameka samchiro yeah how many no to no ba woni mia minua mba woni mia minua meba tie woni mia minua uti tie de meka tie de meka meba tie uti tie me uti kwasi yini free meba tie me uti so dem no di nkom ye be di nkom asai tie me we kwa de family tie me me ni nkutabia inti na me ka cheo se minu ya no wakana se me de ka se obetu na na ye bia ko free ni so no me hwe udin se ya biti na ma me ka se me chero he intimi na na ni how bia na na de no ni how ye ni how bia am ka se me na be ka cheo se we na wo hey me se enfan ko me ma ka se me chero unim dia me fam enwa me ba man ka sem chero enwa me ba senior jai ti wo jai wi na senior jai sa ne ma we nya we wa bi sa we wa be na gina e be jai o me ba de wo ya che me na nko e bi ti ayan sa no yakopon nam so sa na e fake me de me hu se ja me ba eni je me fon eno de no de ku me se me ba so u stream me ba so stream me like so de wo hu ye mo
my account number me say usumi life meba my account number amu ben 439 ade TikTok meba share video so okay meba yeah sesi a amusu garlic bitters ma moja di afurusani yi onum na wo news yes Adom online app ehonum na wo news bia se ewiase amansan nyina news say your politics your lifestyle and entertainment and sports no twayo bebre wo ho so pese utie multimedia stations ni na wo benya wo Adom online se wani age utime sha Adom TV live on so ho eno ane so download the Adom online app ewa Apple Store and Google Play Store and se wa where app gallery Adom online app you wo bibia yes Adom online app ehonum na wo news bia se ewiase amansan nyina news say your politics your lifestyle and entertainment and sports no twayo bebre wo ho so pese utie multimedia stations ni na wo benya wo Adom online se wani age utime sha Adom TV live on so ho eno ane so download the Adom online app ewa Apple Store and Google Play Store and se wa where app gallery Adom online app you wo bibia yes Adom online app ehonum na wo news bia se na yebeto aso nko nursing training na fe teacher training mama me share kokoda ties ho me yema mbumfu na akwa ba ne sei yes yeah dio yemra back to odaye na wosoye no uyi kire obi me patchan ka kire ho ani me patchan me ka kire kan se me kwa me patchan no se dey o ma ye bon ho pae by within week na mo nso na we no epie sa keka ni pie tia yesi ya ben fi se ni eba be 3 months ana etikoi obey normal ne oba krase ombedi ada obeye kama normal obi enim de ba ni next ne the following year pepe ene san sha ase no ne de besi sable still mi bisa sembi bibia ba mu sisi e akomo ofie me pacho me de me nim de me nim sa akomo me fie ba me nim se bi o papa abusuan mu de a me kai se osano me chance mu la dia want to ayi mo German kasa ma time ma me kasa yentio o papa ne ye ewe nti osano me de ne kwotena onana nchen wo ekura bi ase nti one day bi na me ni ho en mi ja ne ho a me call private nti mi ja kwala no wo dem antopono ni nti mi fi toilet ni su PSC kwan na me hu so onana pani no fi dan na me de ni tu mu ja ne ho no nti mi ni ma de kro ba ma me ti so de ne kasa na ka kire ne ba boy ba ko se ye ba e ma ne nkasa wo ho wai ne ba na anti no san repeat bi meti kasa na mu nim sa meti nti me so ma mi sa ne hwe ti onana ketua na ba ye na mka chan se enade sei na me hu se ni nua na ye me so me kwa ho no ni nua pani na mfa ne nsa nso akola ni mu da nti ne papa nso ba me bo na mane ono nso anka ho hwe nti ewo ma ana me koshia ne na ankasa no ewo asimfosu market na me ka chan se ebe ya nka ade na me ka kire no no o ma ye mpempanimfo nko ne nko bisa adekura maame no call dem ho koya akora because as any behavior no enko ye maame na maame ni se o wanya ne hwe na me de meto ma adwim na ede na ho nti o fe said na we ni ba nti me de ase honom na ma adwin ni wo sa na se eye bibisa
ena maame ne koy minim adekora akọ dem ho no ma odekwa ya akwala nti minim se efiri ho se efiri hi se minim onyini bana on se bibi timi sini so ye akrai de na ebe ye se akrai o ye ne mebi o ye ne be no sa onyini bana yeah de no ye ase ne bu timi fu timi skata ne ma anyhow onde abufu na wone o kasa ne ho sisi ana ne buafu timi skata ne ma anyhow enkrabre mu no bia o bana o tse ade bi asine so ese basa tse mo so no mu me pa cho debi bibia sai ne ho Edi awusia ye ne ye mami etwetwe nkomo ne ba abayo a wanya mfenhie atu isem ni bo ho no ma wa wo hwa no obi say enti so we nyina ekoso nti hwa na wo ho enti na obi anyina ho ana ohwe ma sa ne ma we nyina timi course sa ha misi me hu bida abusia join in afa na wabi ofide na ha yesha 104.5 FM ana Facebook no Enshira TV na Enshira TV hodom no uko Facebook a eniema asisi wo Ghana ha nwumiri ana ebeyidi a kire mo na kaka kubra bra kan bra ha se bra fia na musu asem bra mo bra ha se wanim seme aban o ma ban ho na unity to o ma bobo yo ho o ma bobo wi ho na anyunu kana atara o de makoma sem jukura yes sisi ano abano yenye o me kuta fact ni nyina wa ha me kuta fact ni nyina wa oh the sisi ade ukopie mu abrekuma of sisi ya me no kase camera se bedwani a da bian anu yin amanfo na opede na se bedwani no anu obi ayi da bio omompe FPP ni NDC ne kwa kanzi wa na win ye NDC win na so na cheche wa se mi kirem wa na ebo ni sem NDC na ebo ni sem na beru no just do win you hono de ni obi ase oh yes ebia no bi penidi ati for education purpose okay FPP elusu omanya no one net so na MPP net so yes abrekuma de Cambrekuma no of de MPP na na gina so but see ade oba no ye oba na asebema yes yes wa hwe no fufuru enti see ade okopie mu nkrampumpuni ma ta abrekuma ade na so da na nso ade enti na nso enye obi ana tenom ye enti ofa arabna ayubin everyone say Rabina Ayubin, yes. Ono ena sisi ade oye member of parliament edima abrekuma no yes elect yes nche bi obekomra se bedwana yaswen ine ko basa na NDC for to third no o mo pomra se bedwa fa nti no yes ko basa abani sai na asotro de bi no magibi wo besi afa ne yebebaso na abusia de pani enese mikasa bitim kakran so ase we de meka bi pani na be kai ho e wo Facebook na ye de videos bi kaka kudem so ono baby wo shani ntrom so ba no sa ansem ne dia woni mo na mi hwe video bi me say etese wo Abanti your friend no Roman Reign mo hear movies mo show wrestling no Roman Reign style no bi what be to no kosoro okay no na wiem sa no poncho now also follow football kakra so no branch Ruby Van Persie the go be o share ye o turn ho I think as the FIFA World Cup o se go bi sa o hwe say the branch no si turn ho na sa na Ruby Van Persie ni go share no o turn ho e the board to ata na o hwe we na Erikamia say
abato no ba yen ka etie for say akwatia by election so ba so da nanim yes and then I sa na enso enche bia no obi ana tinum yo said it abeno a MC akoto okay abeno MC kohwe dua so abeno so na abeno obi ana tinum anya yende na anya ba ko ne na esa sa kesipa ne de no small one kitwa so sa na imagine so oh imagine na enhyeda ensu biasa but me hyeda nkom bebre echina kukurantumi akokwa no betena se a ombe pesi bebre yes onu nie baba nice woman yes nice woman pa yes ose they say ne ho fani bia okay Rabina yes Rabina oben yes oba achao to hwe ade na anko yie no nwuru to bia na dam wi pa na no wanwa atwi agumu no tienya no so no what no odi yesu bibia wa ne mre ya adwuma ye na na ode ka na fom timu anka ba ye na wuti wo power bi na wo kwasi kura no ase bibi nkura akwa betu abo empai ba mo ate o deliver me dabi akwa bia o de me kwaje fans wo baka kan ba bi o se dia man da ne bi kwa me twa kodu to na ho mo sa wuti sa no ekura no enye yize o se ya we wa ate se akwa bi do ba o se abaifo hene o be ye dede wa ha ka se woni hwe won tia me wo so won tia me woni hwe woni hwe eti na ne ba fa ne sa ye benya papa ne anya bone because they say wonti be nya ne hwe wono na dwenkyere ano abeke kan wo konti enya no na ade asem biem ne yeka ade ya want me antutu I say that and some wa chire no say ne bra man ne ka chire wa ya kan ina me akora ne bra ne ka bi chire na o se anya izo she sister no obi na ya akwai ba na no ku na ya no nche wa yo je wa ba obebe da na ye bi obo a okwan bi aso obetutu o se kwasi ndu ka chira me se obi so betutu na me say aye boko de o so betutu ya kwasi ka chira me anyume ya na me say nipa na ye boko de me ba na kwasi ka chira me say akwa bi so ba enam so ne on frɛ ne mra na maba so ti ayensam bebre ti enya no atiefo amu betwa bo na me bo asam ka yemfa ne say o de yemfa biti ba say abanti ne saka wo na BBC ya nka ba de nka ba penisa ono atende urobi bibi adwa na me ka say nka de na ba bi aba BBS afọ ene ba so no wafu no no to me ba no say ba ya nye ho basasa no chefufu gune na kwaso ni say papa bi buafu to stand said ofre wo no wo say ono obesi akwa we no obe mafia no wo say mante na ho o say ye obe mafia no na so enye ye ya ye ni pa foforo ya nya we ya ye ni pa foforo no oma aye ni pa foforo afọ bi foforo na dia ye se wono nyo ensam pa o say we timi mani pa ya le so anum we 30 years 30 years adwene no antini bra ne dia obepacho ne yenyan 30 years yenyan ne mfa nto diatiefo medem ase bebre na busuafo abasa de ne nkoyie sa yenyan no hey that I am say why you dey to me student radio someone because you was student to student radio say but we be general level say we dey graduate you papa dey some get graduate you we na me say come asofo no it is someone mo me dia wo mo ntime yin wo mo adwuma we dey say nye da bo da sanya kra anya nanko esa akwa bi dia ya akwa please ya omo boni diba no so onso dia keka America no grebi njiro obia woni tumi oni ani so keka odin na wodi anya asem ai e mo keka we ko ba kan ba bi sa wabatimi ademi ahwe na me mo na ka to onso se si ahwe e pa ya na me bo mi tin se urade me so ma ye bi ntofo no tofo ma ba se uni edu ba bi na evans tia na
eso edube o start here for me say ese na katene ni wo like e so wan kata wani ye both deliver na kata wani e found them baby we say na say da ye say we say na say what me o tuna na wana kata e ba say ba me pacho kujana na yetu oh ja etram kucha guda na ye before team deliverance akala mo abofo mo ala ni kra no na ni nyina asa wa ye mo chi aguadiem ana ye bi se je we ku asofo bia na ade me kwa na me yakonfo ti de bia je sa asofo ni bomi din ya ona wenye ska we know e show hundra esi a wochira de chi ya na manfo bufu afuo manfo dwa bi adwa pa but na nyare eye program eka ho bi pa na kwansi apen bi amane part 2 and 2 ya we do betwa film na ye bi amane part 1 and 2 I was able to kwan eye Excel plus education for what's a brand new kwan ya tu kwan titire wona a wo pese ko school student visa na wo pa why ye bia emfa wo mo pen nim kwan fa so apply for student na munya visa no oba ye chew na kwan na aboa na waye ni nyina afi na wonsa etumi aka Excel plus e bia pese ko sua de e wo ba bi se USA Canada Germany Australia na say UK mu nyina wose momra na yenche mo na kwan no na se wo be frɛ won mo 0531 431 448 0531 431 448 Excel plus putting you in charge no tap send wo pese wo de send this card free abrochi de bagana tap send wo mo pe ana wo nim kwa fa so send this kind bagana dia aka ni nyina send it mbe lock kwan so se beba na wo free the persistence card emayo wo se ma send dadado enye tap send dia wo send ya krom betikinkun we can do pa ko we try me tap send kakra nka yo mo fa kakra ntumu ate abuafo no mo abruchi mo fa tap send so wo be send Akwasi Boafo tika kakra ya fa tap send comfort is do say papa no Jojo vodka mix and also the ye sancting get be ready the two anu say not of me so no me dollar we feel it cause and say yeah come on Jojo vodka mix Oak Barrels PVT Limited for and a dear abba and crying amasamai na wo no mu a utim say and say yes my dear come on no minim foul body nim chiku say yes I was so yes papa Jojo vodka mix feel the punch in every sip obetimi akọ pebia to obolo hono osewus divine fever ho nyina bi wo ho ana be 0536 947 759 0536 947 759 na woni wono mo atwetwe nkomo ozo for sante me ma etiefo kakra mre ma na se na ye bi me ma nkasa kakra na me nja okwan na ko jo ahombo na afi ye ma ayifo no ye tiefo no so emrem ma tiefo ni mrem tiefo mrem kakra ho wo pete o ti de o mbeka ho 0322083581 83583835834 utu betube abamu na wadwenkyere wo pete o kyere no wo de aba na ati wati J Kings mo de madua na se we de John Ford ya na hello we did baby akasa fi se na tajin safi kubaze yetio yo de ka chema me bi ni ze ya manu dibim di onka fla na dweno en sisuzo en koyie nke ma me bi ya ma dibim pa nyaminka ho show. Okay. You yeda sepa so for about deliverance we draw offering time. Yes, my first camera be you correction. Hello. Yay. Good evening. Ajajo majo yeah. Umaya. Akwasi Boafo. Oze. Akwasi Boafo. Udin. Tatem di
Yent you. Because the catcher, composer, Nana be Boafo Mufia, I'm thinking, hey, Casamabo. What do you want me to know? The show, Mammy, General Chiman, and top for Mamma, Mahura. Nana you been on over or Sipeg, the nature was as a quite piano question, uncle. That's a buy from hello. Hello. Akwasi Boafo de Asembabo. Din ba biaka safi. Because I pray for Suja. Udin. From Pong. Eja from Pong my you. Akwasi de Asembabo, Akwasi Boafo. Yeah. Odi Asembabo. Me student ni bi o so ha na mayi ba ko pie I do never. Eya Akwasi nwanwani. Student for ndom do so. Oh, akwara woni popo la we, woni popo. Eye, say we know na man oye this are only so only fifi obeye we wa be kata gege o kata mo bi nkebi gege sa so ya uni shi because you what na ya bi o ebeye fan o fana sam for no hwan that's right bye na no be ya wada na ye case bi na akora keto bi ya say o ha na bibi asiri so no e what time ye be frame say Akwasi bu na obi hwehwe me koya papa ya adan ya okura na no nche oye eniema ode ba ya dan ba ko ne tietie bi ne ka eniema be na ya samiensa ye mfa akora no mra na obe deliver no e wo ha ya nti ei na said work kire no ayi video ni anam ti akoyi ya na nam chance no if you have to the natural community akwa be bia o bompa na ta chiranko ne ta ko bo akwa me ti ko bo fom no wu a makofa semaba anam ti da bi ya nya ne sa aha de wuntu be ka ta bo deliverance a do de ko akire je po ya ne se kasa e didi nkomo ne ne mane na e bi kra de onu bosom sab kra de ne be chiri kra be kun one time me ku spirit no nam say u kra de so no hye ne ya gina hojo be tutu afiri so ene so ba ya I say you. Hello. Yay. Hey, I just go for me to catch it. I got your shop and you better much anything. My way. You should have followed some sorry new father come of you. Mammy be. Now you crowd what to my soul about. I was it. Yes, Robert, I was about man no console. O papa me ya papa ni prazo ko bawu je be no man bi pe ko de ko papa wate afra no ni de wo ye wa na wo be ti no ma no ko yo mu no ma no wa sa be to da papa mo ni na me nya ma ta ko ti ikia sir representative ni na wa yo baba e ja for ni ete ni nkane ye nto aso hello baby yey wa bu di show aja peta heba yo e ja ma enti o papa no ya wardrobe fe ya sekete go Johnson na obabi abrantia no ya the read ni pa ye what as we so no agbati so me o tati ya na no say akwa no minimum no was o dia for na sabre won ne ho su no ye fa TV na me bo me don de go wa ba open abaga say yes kiso ya de say 30 years am no e wi ase be say Juma ye didi no wana anu wade sapona aye bed anu wade nam on abadam sam kwa na yese obi aso adam ko akomuda yese kison kwa de obi badam bia no wura kisoti obi mo adam fan komuda ya obi ano de wura kiso on mi da ba 88 sabe uni mi ya garam say we are yenum ye Senyami abana sanka ni pagwati anga yenim de abrabona ko bi ye wi ye ni papa no wuti mo brabia ma wo so babo in life da wi wo de woni wonya iwa fana bada mo sama so insira wa anko na se kira mbato no wa na na ye bi de mo fana sam ko so kura betem okay yeah that's it yanko ye ni yen foforo na wono so mra mu bi me pa cha odin ba bia kasafi anga wafo brata afuni ni na bla na me do graduate down hey there was some body phone and some so ha ne most adaka no na me nu Akwasi Boafo amon fa nko she wi o mo ma wi nwene no na yi hey
nipa no ni susu ye ne botaye ne ne ma ono dwene no na adwene mu ne ma ono hu se ebia eye adwuma wo no ho no eno ho adwuma no wo ye no what ya say mamu fa nko shebi na mo ma wi nwene no ho na me ayi Akwasi Boafo se ne no wo kasafa no ba sam no kura no kure wo mu kura no ye be da hu mu no kure so hu wo so kasa mu wa kasa sa chese non stop. It is no question. Yeah, condition to one go different to the side. After war say or more to me say fire near ma. You better pa ju adie di war and some and means a did our bay work as a CDC. Any pammy and in a hole. I made a meno soon be our soon be a put out didimu ye. Only good phones or so my area. Audios are hold a man for a year, dear Brenno, Bobitia, Obi Ginny did some power so full. Because audios are made. I'm for yak audios, the Breno, so for and will be a and as some our can yes or bow, or because she on a phone money delivered if you need part so. San Americano. Okay, yes, I do money been so charged the new so a boy. What I say? Hello, Mabo. Hello? Hello? Who didn't be a casafi? Because I've got to work for the Maria, Mamma, mean you. Me pacho. Me fa for moment ni je mo mesere e fe se akwa je wo ye nyina me nko a masre wa ha saa na na so bo ya wo kanti me kura me wo me fi he wo beti me betu me tumi wo mo so na ka konfo ye bi de ja ya mfa ne saa ne nyina e ka abrabo no ho bi nti me da mo ase yes ya da ase ye nto so me pa chaw ye fro se na aka se free udin be aka se free Akwasi. Hey, otutu atu. Akwasi. E chapa prophet. Maju. Eh na na so yi mama na. O da na metu yi mama. Na fa me nya hwi bi o. Oh wa. Na no dali opuni kura mpog bisa me wase. Se me dia no. Wo se me cha no pa wa mo fa se. Yo. Na Akwasi. Yi. Na ye bi wo se prophet me cha no pa me no wa na wa de. Na me no wa hene kura no. Ono me ne hwe o wa hene ne hwe ye mu ha e fi akura won timi ye so wo boa Akwasi masira mo be firi ho no mo mpa sunsun no ma no wo bo ho a sunsun no nu bia che ati sunsun no na ye na zawade e jabo e da se 0.5 ye nto aso e pa cho din be aka sa free hello ye fro sa aka sa free Pomaje. Mejusu. Vato. Mo fatini. Ni zid bambata gona ya mwasa. Okay. Vato chami mama. Ojoso. No se mena ma konta be me ba hono mo. Ye ba hono mo. Bet mbesa ba. Yo. Na papa na ba hono mo. Me trasa na se me me geni mamua me tiuze ene ne ba tilia katai na yamba mpae mano yakubo emezana kwani hao okay kachira na se me se me samba hono me na ma konta be me ba hono ba me ba hono oso wate wai yo yemfa do twa to okra hello udin ba bia kasafi Akwasi mina mi chatu o wa hene champo Minya brofi ababa kamfo me mamia ni ma bani ye ni nyame wonjira wo ene bia wonti toya enkene bia me ni brofi nkaye wu Akwasi bia me ni se men ko baba be ficha no to hotai ni nyame nsumamo kamu ga nyame hu nyame nkai kamu ka se nyame ano nyame so bibia no aye di Oshamo. Anga brofi ka yo me kwada me ya de kaka brofi kwada onihu brofi kwada bibia kwada ni mu kwada wonti ntutu ni bibia brofi kwada o be fuka ka wonti ntutu ba ye ni firi ho ei na me ni tu o da bi mo no me mo pa ya no wai yo o wa hine me ko ya da se do chato no no wa hine champon ye keke se bia ususu wo sunsun mu o how bi ne niema keke ka ho a opese o de tue ni mu ana o de ba rehira FM so a obetumi afre Akwasi Boafo me number no me number 0244
015677 bia wo pese oba nkyerɛ fam so wiase mu nsɛm so wodo ha obeto yanim na bibi wo niema bi wo mu apese woda na di ede kyerɛ yɛn huntasɛm bi wo ho apese woyɛ na di ede kyerɛ me ni nyinaa no betima frɛ me number no 0244 015677 0244 015677 me number Akwasi Boafo ofra yebedi nkomo na emom nye sisi agisa me pon mesre wa nana ya bi ede na abeka bio you say the amanfo say akwa no hwi ni nimu na ye mogu eje be fa ne sa efi say wa modin no a ekebe de obi beti didin no a na ekro so hu me ma me akwefo ko me fa ne say wonwu na akobo ni din say okwa akwa kachen so ma ne nkwa is the asori dem ho akra ne beti enti yenya ni nyina ma ne nka the say de ne bra na beka no ye ntimi nka ho nsem dosu enti wachra no me wo ho me wo ho Akwasi fiada suje betra so cha YouTube ma ye ne tuhwe me say wa pe ba kwantu aware sem adwuma sem ene ma mo ayehye enti se ne wa fa bibi mo bibi so enye yi enti konfo ye bi mi wo fie Tembia Baba between 6 to 6 the mom Friday na me pon be say 2 ho ana 3 ya na me pentema ba eti nana mesra mo obi ani bufu ye bia on fa ne se kan to fom we dey chop papa ebi say wa be kam ma me obi afu me say course ya kwa ne mlante ni me friend na me boa mi o no si nya me boa me say nana ye do ambo fom hey ya ka bo form na me say 20 grow wo na nka baka ne say ye ebusia na ne bia terry 20 grow wo na ne bia me dem ho atwiri ni o ma hey na ne bia me dem ho atwiri na da form no na minim say over die ya wo na o ko be dia no aka say na ne we Saudi me kwa gidi o o ka say we tutu na na minim say over to form aba wo na ya me ya dia no nti o ya ye pieko ya no ni bi na me dem ma me nwera me na nka ayi omo mo ba ho esu de ko mbesu we ka say na ma fi pa say na ma kwaye ma mi bi o no say we ni hwe na small boy ya be kukuru abofo mama wo da fo bo na tie mu kire za hey edio oh rade other for asante ma membra ho no kakra na say de ye ka no say ne brother ba ha ye niema bebre na akoso nkomo bi kwa so abontene a ano de ne pa ye niema bebre na ya da me stress Bonse papa bi ka say because say obi aya was mafanyame apeno obodam was mafanyame obi abodam was mafanyame masre modam nko ya akom da anko ye muslim say o kanya mesem o ye ayikramoni ana bibi etisa mesre say etifo monfa ni nyina nkyɛn ni nyina ka adesua ho ma ye hu ba bi a ewiase wi sɛ de ɛkɔ ne niema a esifa de bɛn ɛbafa mesre etifo mesre de anko ye bia no yɛsrɛ sɛ monfa nkyɛ abrante no sɛ de Akwasi busa no in fact nkrofo no ayi na yɛ ka no weed no egu ne bag mu sei na wayɛ ne sɛ nsuo no na egumu anoa na egumu mesre na busuafo ne ba ko ba ne brother panyini ba ha sei ebeka se maye mane ma because ensem no a whole lot emunsem dos bebre enti no de ebeka nyina ne se yesre monfa nche kosi ye beko da bia ye kwa ya na asema metai kan se nipa ohia ho bambo said the okay na ye bi nyetumi bi na edi na chi a ana nka kwa yi said the okay say wo tutu nkrofo de a mo frɛ no ye yi na obo ase tima na ye nsem bebre mesra ohia ho bambo medical ka kyerɛ ohia ho bambo bo ho ban na ebeboa wa brabo we sim na obi amfa bibi a ense se ode ye obi a ma mewura mu kwasi busa na question bi se na se ho mbone kra timi etia ho mbone because ebi so chen bi enti se apraketo aba aprakese ba apraketo aye de ben ebobo saa na tie enti mesro obi a wutie me anwumre yi bomodina se obobo ho ban ahobambo ehia anase bia wo ye bema wa ye mre wo mpam tie ni wo ye bema wa ye mre wo mpam odi bo ani se sia na waje mu anase oye oba wuni atenka wotim se koko na hawo usisi eye wo ya pa diabetes etete wa brabo owa nkasa tim se oda
ososo da basa enema nkoyie wonam antentan ta chechechecherewo babi obi a befa enema bekoyie ama no nko afa ho no ma enema enye yie ma mesrew se bomodina se obetie number na me de betudwa no na ye pon a freme na yeni nkomo de ha obia obi won so pese me hu me hyebre mu asem anase obi wo pese me hu se adwuma we na wo se meye anase aware a me ko e de na ese meye mesrew frɛ number ya me de tudwa yi 0240 10 30 48 0240 10 30 48 opa hobambo de odi bedware anase de odi beto wonsa anase de obedi akomu mesre ofre number na me de tudwa no se yare bi na etete o se wa otim se wa ye mre wo mpam ohia mamaduru odi bo ani sesi anu wagemu prostate ene how diabetes ene how pressure nkasa na etete o koko afifiri o mesre ofre number ya me de tudwa yi 0240 10 30 48 0240 10 30 48 baby a wo bi e pese opese yem post to adru no anase yem fa maka amre no ye betimi de ama wonsa aka ma me ka asem nchiro ahobambo hiun da biara da me kasa asem wi ahobambo hia wa hwe ye no ammo ho ban obi befa kosua bi ni ade bi no abo odua wo wachi ana obi be ya ade bi wo wachi wa bra woni na ho so but obo ho ban a obo nsa ade ne be pem wa na asa na chi ohu a won say yes se bibi ye de ben ewu mu mesrew bomodina se obobo ho ban bo ho ban bo yere ho ban bo ma ho ban ebetimi ayede ben aboawo mesrew se me se bo wankasa ho ban bo yere ho ban na bo o manso ho ban bo wadwuma ho ban obi wo no ma ba bi oton niema wa ton niema na niema nkoyi eniema krona obi ton bi wo ne nchen na ne de koso pa ba wo de nkoso ye wade ye de be ma wo anase ye be kyerɛ wa eniema betimi akoyi ama wo obi wo no ma adwuma wo ye no sika kra to ne nsama enyina teni o sika pa ye de sika ebi to ne nsama enyina osimi ye adwuma na nso mi hu misika se ye mene nkrofo bi ne edi ahwehwehwemu sika beto me nsem a o na ayira firi me nsem meton ade enso mepon anwumra makwa check sika no na sika no so ate me hu se me nti so mfa nto bibia mesre ofre number we 0240 10 30 48 0240 10 30 48 mami mi so asemo ye bema odebo ani sesi ya no wagemu obema no sori a eno ano no ntimi sori bi agensa de kye ana se oyoba atenka pa wuni bi wa ultim se pressure ene how onante kakra bi ana wani so biru na wote so ana se koko pa afifiriu ana afifiriu ani ase afifiriu to uja onaya na moja wo mu mesra ofre number we 0240 10 30 48 0240 10 30 48 wankasa ade friend say lucky wonni bi kura wa abrabom lucky pa no wonni bi wa abrabom baby obi be kwa niema be koyi ama no a ne nsa be ka de no okwa enkoyi mesraw ye wade a ya ye wo ho no mo a ye be kire de be ya e be mase bibi na edi wachi sesa bi na edi wachi ama lucky no kwa ye wo niema ya keka bom a ye betim di ama wa be ma lucky na ye de ben asan ne mesrew wo de fa number no bibi biara ha obia no ade a wo hia eye number no pe mesi bibi biara ha wo ade a wo hia eye number no o fa number na frɛ me eni nkomo papa me ha wo ni se wo se wo hia me amema wo hia me ensa se wo hia me na se me kyerɛ wade bi na wo ya me kyerɛ wa mo waye mesrew number na wo hia 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ayahomba na wo hia se yemfa mane mesra baby a wo bi ebetim de ade na ma no anase ekoko na how diabetes na how pressure na how anase opese wotete wa wu mu tie ni wo yo ba opese wotete wa wu mu wo de frɛ number no na yeni nkomo number ba ko pe number ba ko pe obi wo bebusa say papa hemfa na wo pese me baba bi a wo no me ni Nhyiren FM ne di nhwe animu Nhyiren FM wo tech top pie baby a man ton pan no na odu ho no ma ofre number we ya on sabe kame kwasi ye kono number ni bi na me tuja 0240 10 30 48 0240 10 30 48 sometimes obi one man or WhatsApp on ka bibia Mr. Osa wunya ready a sa wo frɛ wunya ready obe WhatsApp no and waste time because emre ni ho manipa ebi wo kra wo frɛ no obi frɛ aka asem bi ahia no number no na wo hia fa number no se bibi hia wa frɛ na yeni nkomo 0240 10 30
48 0240 10 30 48 kosi akwada jado ni charger ho yada masi sabo kosi titira fo kosi na ya o chacha o kosi also why the edu what church for me am chair o ma de e bia na but so kosi say school na hefa na wate no school no oh so nye mu student ni am de be e bi na me de aba ha no de bebre mi de bebre ba akwa bi oto okoye na ne maame papa di ne maame no see mi susa na papa se brabe di bi na maame se da bi usa onyini a ono se we mi student no way obaba ha one day mi de baba omudo so wa no mado ma numu a no ma we se koyi ara de ba kwa fam ti never ba kwa ba ye hwe okay ti di akwesi no so for that na mom ma men ka o se de na me ka no wo ahaw bi ana sunsum sem bi ana pese ne Akwasi Boafo bekura me di nkomo fa bi ho a number we ya frɛ 0244 015677 me number o fry be di nkomo 0244 015677 abusia ye bre na so ane se o ye bre na so anisa ye da na ye bi ase ye da eye osofa asante ase se ombeboa ye pawili nom ene Akwasi Boafo Kwasi Broni omode fa Facebook ma wosusu unya bi ehweye abrochefo munyina ye chechia mo yinim se obia ehoye mekoi mamenchia eye me mama Evelyn wo UK minim se nyame adom mama ohoye afi menchia eye menua ba Sofia Pizari wo UK onsoso ye ma wo adwo ninim se onsoso oho eye pa na machia eye sister Evelyn the unbreakable onsoso wo France na menti minim se obia eho eye na mamenchia na bi na mete wonka che minim se nyamentu ho eye memwadwo na machia na mogo filling station na memwadwo na ho tesen na afi machia eye mi yonko e papa minua madi gina chairman ke edu gas oven papa so pe gas oven de papa no dia eye ke edu na so eye ana saudi ani ekire de to pano de to meat pie de to nam de no so aduane ba ko ana mienu ana se de keka ho nyina no eye ke edu gas oven papa fi ene hono so do ani cho na akoto ne gas oven ni bi sanse no ana eye papa kama unya wo hawo bia ejade opese ohihye dia ke edu amansa de ne bia ne mum opede ebe mo ahoden da bia ugire mu emfo hawo bia mrewo wonu abusuafo muda amada wonu aduane a wunsuro enkohyehye wo a ke edu gas oven papa fi mini abema I salute you na me nsha papa minim se oho eye abusia ye bre na so na yenko na fe yenko nkodi enkomo enfam free ye Crispio ya na edin do everyday edin ye pampe ye ko Crispio Herbal Clinic sabro show brena no ndu abo pepepepe kain sima be said you said dey ni woni de ye ko Crispio ya kwa akodi nkomo na me kominu aba no me huna na metafrema no ba ye de come on everyday etikafo aduane o gogora dozo nya no tompa mu ajayo etikafo aduane na Kwasi na said me tie nyina na de bidru dem na kwaye ho podwa untumi mfaya abusase ntite bebrebe nyina ntie no ani lumba kan wa pre no nti bebrebe yeye say dada ya kunkonunu kwa twintiem
Say when you be ma want to be opaja yesi frɛ ba ko bi apaja dum ma me we na ya de so ma me o se frɛ say apaja dum ba ko de apaja dum brego sikwa ena sigefu ne de say no nya ante eno no ade ne ye mintim kofo nye hu ni hwe yo games no gefu ara tre say petre yo apaja dum ne na me de o ena apaja dum ne yo de pega ya nru wanta ba na go fo ego ti so mam pega dum wode commercial kakra bi asama na ba ko so adwa yentam adwa de le kakra bi ana chere be sa to fom wate akoda na mo ane fa se mu ma me mo ane se mu ma me enye kura o ese wo mo eno kra be sa yi wode mo ano na de no no nyame ye se wo soli gina ene otimi fa ne kwan mu wan ka ya yes pack yenye so ebetimi emu wo se mo ane se ano mu din se mu na so ya semo oh yeah ni nyina mu no crispio see wonu nkuto ne timi masa memma mo dia ya dia ma mo anye de nyina no ibe ye firi ho apaja dum ene ya se frɛ ba o te kwa petre o te dia pafo nso so ene sigefu asa mame e fere sigefu ejefu zo wo mo adwuma bia asebo crispy obema ena peo wo dia na keke kabese oh peo no say oh rade o mama master beti amna yankoto ene onisi ya uruka de 1.5 minutes 1.5 minutes we ga ma peo oh rade mema e bro say ma omu di atempa o di mu atempa ba we apedi amaye na hwe peo for so no 1.5 minutes we wi no ba ne da ho say akwa we pare no mu dwa bebrebe nyina nti enu obi ana sana atie ne be ma na otie no akoma agi wiwi mu awuto bo ntwata enti wo ntwata wuri ti no o ba re fa ho ba na ya sebo mama mu nyina mu ka won mama ya gi sa din wi na ma no bi so ha wo ma me ma no bi so ha pa ma no so bi di ekuta bi no mo mama no so ya ma bi din ena no de be ya kwa ebi wo ha ya se o spoil bed sheet ebi na no mama top mu ni bi no share bi so oba jiso u sofa no ma no ya den wo we no sare ya friend ba quest ya friend nyafu esa why say nyafu ba ku bi na no ayi o de po na didiri mu ama unya bowura kwa na no ana trese abone na shia wa wasai wachi so would the share hot twe back akra bi na menya nkoro no menya nkoro ne wasa wachi pleko ena patri koto muso abantie ba ko de se woni be no koye na no de nsadi ka ko fa ho no no be fa ga ne hina no no se ho e wo ha no so wade no na ga no ya ho na da wonim sasa na wa yo wo momra crispy wade no wo mom de na yo nyina wo momra crispy Mema so how Tienka mema ne die nansa. No kwasem. Eya crispy herbal clinic na nwumre moti enken. Eja enkonwa twetwe na na yesa se ya practice tre bia ma. Eza kwasi bo anyi wono onye ni ba. Edine me de. Etie konfante ye tie fu nyina. Crispy herbal clinic wo ho se ye de no mapa ebre wu nipadua no. Enti na da bra kwasi meka se nipadua ne hia maintenance. Wusi dan no an maintain dan na edan ne sei. Sa na wo yusu afidie. Ye ka na se wa anya maintenance a ka no esei a eno ano no. Nti na de bia mi tu atiefo for say wo nipadua ne hia se wo protect nipadua no. Dani da nyina me ka se no ma mienu wo nipadua ni mu a eno de nipadua na akwa ni ba bia hia de but eno de e wo se wo ma hu hia wo papa che akwa ni mu bia wa asusi ase wani wo ho wo de ne nam wo da ni mum na wo ntimi nkasa wo betimi atwere gu paper so enti wani ya wo kania ene wo be ma ne ma wo ya be ma wo tadua na ma wo ya be ma e wo se hu hia wo papa sa na meba ye ma mi yoba mete wo doctor mete wo sepe yi ade bia hu mi ana atafri wa no hu me sepele se si a me ne wo ko wura da mu se si ana san ko yi a ma ho fe ni nyina
ɛyɛ kwa ahoɔfɛ ni nyinaa yɛ kwa nokorɛ me mmu mpo dabi efiri hɔ akɔ ne kyɛ sɛ wo mu me kwa na sɛ doctor ɔna ɔsɛ pɛ nyinaa kenkwa hwinim menkɔ na menkɔ sɛ wo bɛ sheet so dabi ɛno nti na wie yɛ mmerɛ crispy herbal clinic wɔ hɔ yɛkyerɛ akɔ anya yera akɔ yɛ wɔ Kumasi he ya no mangye fie Dr. Chris me so wo be ma na ada no fa bra na menya ne be ma ne ma emu ye ada se teme nipa da nso ayenya no enti sa wo be ma no wada na wo nyane no onyane a Dr. Chris say o wona akade wo ho fa bra wo nyane ne ma be ma ikura de to ne nsam kura me ha me hu kura nyi nto me nsam na mo me ya wo ya nanam aduro me ya wo ya nanam aduro ya bibiduro ehahama ndubina duana ba a tete no na ye nanam yusu a emo mutimi tena ase che emo mu ni padua na hoodi nkura mu a hwe ba bia obi baka se ye na Abraham enyankopon miracle e na ye na ma oni Sarah timi enyin se ewo mu saade but ade na omudie atini age ni nyina se na otimi ne yire Sarah ye den eda ofaya na Sarah timi Sarah nso timi je enti sa nwumre wo tie mi a ena no papa bi bai o se ne yire se tie ne doctor ne ka no tie ne doctor ne ka no ewu ya no sa de ewu ya wo mo na se no ane edi gigi ya ni wo fie enu ane edi gigi ya ni ho no de o mu njeja no wo enu ane edi gigi ya ni wo dem enti se wadru stage bi ana wadru age bi na wadwen se wo yi wadwen afiri so a emmoa ni padua no enunku ni na nije anyankopon ye de edema no wodi ka billions na saade we wo ho no ma wutimi tutu ka ne mane yeye wutimi tutu ka no e mane yeye because ye kwotwetwe abonti a wo ba fia wonim se we no ba ye de e ba ma wani je foforo e ba ma sleeping tablet bi am watimi aye de ada na ade chi akwoto aso aye de akwo ka enti odofo a wutie me crispy herbal clinic yet ye na namode na fa bra ne mfa nye nipadua ne ye mfa ma nipadua ne hia se wo protect no kwan ba na obefa so obe protect nipadua no e na kwan ba na obefa so nipadua no enyina so obetimi ayeden agina so yiye enti na msefu ani kire crispy herbal clinic wo dia wo ba ma no wawu kojo Dr. Chris me se fa bra na me pagya ne nyina homa e bia na wo dia na emui but emu na emre wada ebu amre sade e ba na sof maame eni bra Akwasi Boafo yi enokra na ha adwene no be ma ne problem bia wo bia no Dr. Chris me se ye den fabra aha no de wo de na ese eno antimi nya oba ne pese o te ade ne won ne de ba antimi nko agyenegyene mi ka se oba yi nso ahiti wo se ye na ese electric oba na baw mu ka hiti sana wo stop ni ba bia agese ne ewo mu ni pie aha na se enije na timi ha de SCP owi aboto agye hom kokko wo se me do thank you suahu enti sa wo ne obada na so oba na nka thank you ankyere wa manya wadi se watimi aye bibi wo mpa so wonye hute basa wo ne oba ne da na okasa me do me da ase wa ma me hu asisi me hoso a na wo hu se wo be mamu de na kwamu ohu na wo ne oba da na se oba na ntimi anka thank you wa mu na oda ho sa wo be pepa ho sa wo pepa no fa no ho ade tia no pa wa mu na mesra tutu mrika na bra crispy herbal clinic bra beje kwa mi kantinka ni bi that's right bra beje kwa mi kantinka ni bi na beje ni kwa mi kantinka chawajo na beje ni edi tua ni bi na fa ko tua na be ma de wo hia se wo tua ma wo tedua mu ye den na wo sisi mu ya den ekura wo sisi mu nyina ewu na wo timi fa ya se be ma mi amfa number no mfa ma etiefo said you mess here heating am ekwo no anhwe ya ne yere kra fi na ma no crispy herbal clinic wo Kumasi anoma ngifie opposite government school park no ehwa ne aso ye ne ye den ewo
crispy on kwana obe PM ha what the boy back be kum no mami no wonim say Akwasi ne ye ke mema ne bi nso omo ba on be ba ye be ya omo spiritual scan no omo be ma na adeda ne omo be ma na awuo na no so ye spiritual do na de ye spiritual ye kunu hunhum and ode ne nam no pedro ani so enti omo etie ya wo de be ma na nantia still improvement bi amamu fu ani kira crispy herbal clinic ye wo Kumasi anoma ngifie he ya wo de from azima akro ka wo su be so ami post office wo si ya anoma ngika asisi wo no wa fru bi su be so anoma ngi government school park no so e ho ana crispy ya so ye no e wo your numbers are betimi afre 0555 0555 0664 0664 72 0555 0555 0664 0664 72 0555 0555 0664 72 and 0537 0537 25 62 68 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic your numbers are freya ubenyaye emra ma me di fo de e be wura sunsum me ka kire wo ba bia nso a wo tie yen said ye ni e bobo no enkonkwo se wo bi ba ba sheet brani anya vagina steaming kogu hwani mu ase oba hwani mu ase enka ntete ya si ya nanam o ma ware so se jama astan abro set esisi we omukunu mu shada de cha wo mo e de na o mo ye nti omukunu mu de sa amro san ne ye de e checha wo mo ohun e de na o mo ye ma ye de sa abro san ni nyina checha wo mo o mo siesie wo mo ho yiye brani anya vagina steaming nsiesie wa de no nsiesie wa de no ade na ma ne taste ni nye taste ba ko pe de bia wo de obi be ba himfie obi the same taste na debi e wo say taste no nsesan ya den etimi ba mu eno nti na de bia because say taste ni ya ba ko penti na de bia o se me ko medin kate kwa ma bre me ko pa be kwa ya den edi by sanka wankasa wo ye wo yi a etimi sesa atore be abo to ko ese what so ukwa na umiemi aso kakra na mane kwa yesa ode to anu apredo patri koto na pan senka ne titike je ti ateche ohu wa da no ayira wum nnamu ha se uwura bu kakra bo ze so akotukuru ko inside word aha na kwa na hanu bi mu ho na bo temu yesi ya ma wokunu na sa wo partner no on the papa da ye catch on the papa e ma ne nye one way enti na Dr. Chris me se bra ni enya vagina steam obi be ka se na de emfa no ma nwura ya se me ka se fa bibi ko wura wase bra na me nkira wo ne wo be ye no ebi wo kra ya haban wo ba noa na watena so wan se na sa no ma ni nyina ni ye gyaye eni ye brebe yo enkane no ye nanamo ye maame mu omo wo a omo tena nsuo so ye noa dudoi ni ye hia ma ne ye setena so punu yo enso ne ye nya ni nyina ena agya ye patri koto mema ne fire no ma begya ye asi wo omo fire no ma begya ye asi wo because there was a be ma ne tie no onte ma ko adwuma ba ye kakra ba ya afidi je ho nyina asa any bed sheet okay isusu de wosu edem ho onya hwene ba bia wonya hwene ensu fita no yellowish ensuo na efiri wase ba na enye natural one no mesra se bra Crispy Herbal Clinic na Dr. Chris minye ni ye mfa ma wase ho taste no ensesa ma wokunu mie na no kase na de adai tasty anadi aya me dadodo enadi aya me dadodo ma wokunu nka bi nkyiraw wodi ano kwa ya one way a eno kyerɛ sɛ wo body no ohia maintenance enti fo ani kyerɛ Crispy Herbal Clinic ye kyerɛ akwa anya yira akwan sɛ de de bia meka no ye wokumase anoma ngifie hayi a fo ani kyerɛ hɔ ni yenya nipadua no ho adwuma mam nipadua no hia sɛ wo ye ho adwuma
adwuma ba na wo be ya afa ho bra na Dr. Chris menkyere wo adwuma esasa wo ye fa nipadua no wo be ma na wo afon a waka ketua bi no bra na Dr. Chris menkyere wo kwan wo be fa so be ma ne be se sidi dadam wo ye be ma chia ekura ba wo sisi ni mu bra menkyere wo haban ni ndubna wo betimi de chia ma na sa pagya wo be ma na ye den agina ho ama na ye yie wo ba no fault na abamu no bra na menkyere wo ne wo be ya wase honom no wo ba ne taste no be sesa no ho na timi aboa mo aware aso na sa aware no so na se wasomudwo a Dr. Chris mensuma som be den e bedwome enti fa Chrisfield Herbal Clinic ye number no fa na frame na ha wo bi a wo bi a me ne wo ni hu nkomo na menkyere wo ne yesasa wo ye na sene so sa Chrisfield ye sa wo ba ye wo spiritual scanning ye wo sunsun mu hyehyemu ye mfiti prekopa mfiye dro nya de enkan ebi America se wo be ma na fault aba ho ebi America se wo ba na fault aba ho kwa honhom bi a wo ware wo sunsun mu na de sa wo ha na ye den abre wo enti se be ya ni nyina be firi ho enti na ma me difo nso ye den e wo ho no mo enche wo de be wura sunsun mu na wa be bie ya ni wo no ma bi ho enti fa crispy on number no your number is 0555 0664 72 0555 0664 72 and now 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Chrisfield Herbal Clinic and number say use no anytime bia wo be free bia wo benya ye enye mema ehu adwuma nko an ye hye ni padua no free wutiri so kopem wo na ase e bia wo de diabetes wo de ye stroke wo de hepatitis wo de ye wo heart hypertension na hawo wo de ye ulcer fo ani kire mu wo yase ye wo ni emfa obo ade ndu bina ha madua na badua ni hini emfa ntu sa anyarewa ni nyina ayede asema ni asade mpa ye nso ayede ataachire ama bibia atimi aye okay ama yanko of mama ho no mai na onfa bi nka ho because obo boss se bi wo ho a obo ho a opa fa duro no ma na se den oboa enkoda o ma na duro hwan aduro no eba edika kra send da nti aduro no enkohwe bi so mama cheche yemu cheche yemu a yo papa medase de din kana sedanka oti asfo nyankopon wa nadom adoso amaye ene enwumri de yesre erade a nadom doso ne se o matiefo a etie ye nyina nti asem no nso aba papa emfama wo mo ene me kasa afa bambo ho okay ebia ne nsema yete ya ye boboso yi okay se woni bambo a honhom bia betimi asori abeware ono nya spiritual marriage na wone wo ware na wone wo da na woni ene bia wodi behu na woni hu anwode ne hu tumi bia no ensuo ne no mabone a wo pugu mu no etimi ema wo ba na kora no enya problem afi obom se na age ne hu agyae na asuru ye ka bibi se ade bia ha so uko tu menke ne ka se aha wonu ana se de aye nsuo aye gas bi no enti no se de na wo ka no e basa wo se wo de to ano wa wo se wa che ejikoto mu echa ankore nsuo ewo mu na nka me hu ye wodoma nko banyankopon kra ye ho no ma ho no obo ye no no a wo ye nsuo bi e wo ho a duru time abema na gogoro ho kakra na bo se wa wo ete no abeba te duru won ma na ma be ma no wani je fine na kwa yaso akoto ankore mu sa de asa na trese na ibu a no ya na kwanda what else ure inside ho no ku na ete na mbie ni inside ho enti no ni pa of my man why what say kraboni o ko ba se ni pa da sani a woto na woni bambo bi a awon beto be wale wa beto to ne ma bi etiti sei e de ato so me awon mi no ma de da doctor de anu mpe wo mayi ni hwe na me de me hwe pa me do ba me hwe na me be ye wo adwuma wo bi de ana awra ho papa penye ogira ogrim oba obebie ne zepo a me ba be ma wadi 15 years kra de mu odu che no wan e wi ase ya o
enti ene ahobambo ho asem ena me nyame ma ebeka kwasi etese wo bi adwuma na wo fiti ya wa bi adwuma no sole ya no akotena se asase ne kura wo kokko bi adwuma no so no eyo obi dia wo tumi bi abobo anu ne ho tumi bi fie ni ho obi dan a wadam kura oba ya me ne bompa ya awurade bi eso dan ne ye ho bi kwai enti bra na wakoye adwuma nya ska bunch wode beto ne yire mi ne seite na yire nya krofo enso ade be che ne sika no na ya twetwe bi afirim wode asusu ne yire ache ye no ba ya bompa na awurade bi eso kire na me se wote bro no se ufie wona te se wose mama mpara me se wompara na afo ye ho bi kwai na wodropo se se ntu sika no de to wo twamu a wono sika ne da ne kwam enti obefa bi akosa de nipa nam na akoto se sika da fa so otu asase de no sa na honhom ne wose mama ne gese ujam nam kopa me yira chew wote ase ewiase pintina sase bi ani wa eda ho no mokwa enti dia wo ye ne so ampe bambo anto so a ene ye wo boa na ye obambo miensa ewiase enyina bambo aye wo no kwasi eye miensa o ma me no papa wo mo hwa ne ye bambo eno ye wona mani bambo no ene ye wo nyame bambo ene ye wo bonsan bambo na ma mi musa na anwumre yi se wan ne wo bambo fo se awurade ne wo bambo fo de a ene na wo ye biribi etwa se wo bi se awurade ansa no waye dey waye because bible mu kra na bambo esase eye adwuma okay Jonah chapter 4 verse 5 to 6 na ebra yo na awurade soma ne se wonko niniwe no so wonko no be ko tazes na bonso mene ne fi ni wie ye okopa mu ka asem ni wie ye no wo se da bi se nyame anwo mo mobode a me nko me ko akopa ba bi atete na ma hye ebufuko ne wo hye a awurade de beba wo man no eso na bible say yona ko boss si wo kro no kona baabi ne ntro no obi mu enwunu bi ase no kɔhye ho na woda so na awurade ama dede nkruma afifi bebre abebua na sese na wo bo ye ne so se na ebe ye enwunu ebe kana menanya ahominti wote ase nyankopon de saade no ebe bo yona ehon ban na wo nipa na so de wo mpe ban bo ene ye sole bra crispy we na bra beje bambo na adwuma na wo ya na egu bia na egu no bambo bia ni so obi akwa awade wono nko a wakwa aware na se enne 3 months de wache kra na be saade na be fi so for most of kan ye makan David bra na so penekunu no sa odwane sa edu be babu so kowura bunhwa bi mu ehwa na nyame ma ananse beto ntenta ananse to ntenta de fa ebo ne tokuro na no sa de ananse ntenta wa he de obi awura mu anka ntenta ne ya sei serious what you say mama in control sem no na nyame ma enti Jonah chapter 4 verse 5 no wose na yona efri kuro no emu na okotena kuro no epueye na wobo sesen ewo ho na wotena ase ose na enwunu no emu otena ase enwunu ni mu se enkosi se obehunu adekode a ebeye kuro no verse 6 no ose na awurade nyankopon esiesi adede nkruma na efefe ekata Yona so ema natifi enya enwunu se enyi no emfiri sa enyi no mfiri na ho hia no emu na Yona enije adede nkruma ne ho kese pa onsa wana okobo osesen no ya wonye ni krom ti abata bi na oye de okobo ye na awurade se da bi semema awi akoso hye Yona obekoso akwa ahohiahiem enti osa memma ne bambo ena ode sa adede nkruma ne fu bebre kata na pata na wabo no enyina ho no se finfin na bible se wonya anwunu na nije pa enti bambo ye on se rade de bambo ko to Jonah so no afa no wonya anije no wonya ahome se metumi atena akosi se meni be hu de awurade ebe ye oman no ba to what man say enti ada na nipa da sane de woto hanu na ma mepe bambo we hear bambo obi ni bambo to ye adwuma na sika hye brana bepe bambo obi ni bambo nti ne manyina abo asesa sister brana bepe bambo a wo ba no wa mepe bi anto ne so kwasi obi kura nim se ya wo a wo se ye busa akwala ne kwan so na ya ma no ne kra no e ka de enti a wonam so na ya bo ne hyabere ne ho ban ye dai e de ma no
ɛna no pa me ya sorry ye den kwalanta fo bi eba sorry ne ba me so wo mo ma yale saa na obi a kyerɛ ne sɛ ɔmfa nkwadaa no yɛ den emra na ɔba be pie mu na ye bɔ mpae no de pie ya ne sɛ nkwadaa no mo yɛ ntafo na ata bia ne ata no obi a wɔ ne bibi soro nko a wɔde yɛ den wɔde nam nkwadaa ne sɛ ɔmo ba ɔmo ma me no papa mu saa ɔmo kwan so so ɔmo yɛ ahɔhɔ ɛna ɔmo abɛhyew ɔmo mu saa ɔmo kwan so enti akɔyɛ sɛ ɔmo danhye so ɔmo ntimi nka de enti a ɔmo nam enti da bia na ɔmo yare okay na me ka kyerɛ sister ne sɛ sister wo ma no mo mu saa ɔmo kwan so ɔwɔ amane bi yɛ dan ɛbɔ kyerɛ mo na ɛna de ɛkɔɔ so no na ɛsɛni na ɛnsɛ ka kyerɛ nkwadaa no ɛka baby o mu free senti o mu ba ye ubodi we sister ne se me na ubodi we bra ne se me wofa o mu nyina so ye tetefo a o ma ye dai o ma wukro ewi ase bibi ni baby a ye da enke ento promtie na anwumre de me ka che nyame ma enyina ne se de wo ye bia no pe bambo okay na bambo no so pa ya no apanyame mu de because ko ko nsam ho won cha de kwa ono no ko pe bambo won ho a obeya ama na enso akire no de odema obaako no beje double ne ba no oje de ka ho enti pede efire wurade ko no chikre wu na ko bonsa wate ase enya ko bonsam na me bodi di bonsam bia enya ono kra enya ono kwa oni ha sa pepepe ya ko bonsam ya ko bonsam sa ono na sam na me ka bonsam owi won cha de kwa enti bra na bepa nyame mu bambo na yenye favor nto so na enye protection emaw na de wuye bia anye yie adwuma na ya na osika ahye ne bambo bia ne so ntia what I say obi aye adwuma bo ne dwetre trillion ne sika be de ebehye oni protection bia enti ya mema enumre omomra Crispy Heba Clinic ne Calvary Dominion Ministry na omomepe bambo na no ma enye yie na nyame ama obi aso omebre nyame bo obi asa wo ye adwuma ko wanim okay sisi your best ma be me ensa bi da anim ti yenhwe na yemfa afrefo no number no ye bie lines na tum na ne ha obi a obetimi afre line ayedi ye adwuma ye 0555 0664 72 0555 0664 72 e be phone ne ho volo okay my yemfa afrefo odin kan. Hello. Mama Pacho Majwe. Yeah, mo abapa na we. Me Pacho me senior prophetess why? Oh, senior prophetess de oso. Na na ire. Senior prophetess de oso pa. Ana ye me ne wo bompa me sre Awurade adom de to so. Na Awurade kane bia ye kura wo no. Awurade ma mu janere. Ensi wo ne o mane wo kuru nyina ye wo Yesu dim nti. Amen. Me chia na papa. Okay. Hello. Good evening, boss. Hello. Hello, ma. Hello. Oh. Hello, ma. Good evening, sir. Now where there? Na meeting we brain nti. Erade na ya resado so no onsa yare wo Yesu dim nti amen. Hello. Good evening. Papa na say
Yɛda Nyankopɔn ase. Ma me hu ade bi fa ho ma me kan kyerɛ ne hu mpa ya bɛbɔ. Anadwo bia sɛ ɛbɔ efiri 11:45 ɛkɔ na. Anoma bi bɛsi udan tuso. Na osu bia ɛde musuo bi ɛba. Enti hyɛ ne nso. Na ansa na ɛbɛbɔ 11 no bompa yɛ ka kyerɛ Awurade sɛ tumi bi emfiri Awurade ɔyɛ anoma bɛsi dan ne so. Na wosuma wo problem Awurade agyan crash no wate. Na yɛmfa course na aka no wachi honum. Crispion Herbal Clinic wo Kumase Anomanji fie opposite government school park no ehɔ na yaso yɛ no wo ba Crispion a wo de from Azima Kroka wo fro ya wo su besi wo Swami post office wo see post office na Anomanji ka yɛ dɛ esi wono afro bi wo su besi wo Anomanji school park no so ehɔ na Crispion yaso yɛ no wo nyaro agye wo nipadua na aboso no Crispion se fabra na menye nipadua no ho adwuma nya dɛ emfama ne Awurade mfa me so ntu nyaro ani nyina yɛ dɛ ase emfiri wo nipadua nim yare dɔɔso bebre yɛntimi mbobɔ ne nyinaa so wo na wonim ne ɛyɛ dɛ ɛhaw enti fa nipadua ne nyinaa bɛdan Crispion Herbal Clinic Dr. Chris ne maame difo na Awurade mfa yɛ so ntu wo nyarowa ne nyinaa ase nya dɛ ɛmfa maw Crispion numbers a wobɛtimi afrɛ yɛ ɛyɛ 0555 0664 72 0555 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispion numbers no frame na ne ha wo bia eni mi nsusu hu na Awurade mfa me so emfa yaresa emfa mre nipadua no Nyankopɔn nhyira wo bia nyame nhyira ya maame Chris ana otene kan Dr. Sebra na said wo kan no be ma wo bawo bibia besesa afebu nsa dance die kase ana wukunu ohire edi ede echewo bidi Akwasi Boafo nyame ya adoma abusua ye besan ehyiemu na ye ne ye maame abedi enkomo kwasiara ebe hia wansam kase so